mu asie no ama wa na kire se ya sakapuma na enso ya nwamu eno da na ye ni obai tena asidi nkomo no se me wa 30 years na enso mi ko shia boga bi ya me de na mi se owo be 40 years and 50 years na enso me ni sign o ye me ho ade am ne betena mi se o 70 plus no wa ma ye the exact figure a eka ho ma ensem bebre na akoso abaye enyo panyini no nantiem akodru se afa kura de wo se mra ma hihya ma oba ma ye ho ade ne wa ho ma ene se mi fie a metupunu ma no pa no nsia na mabie na nwumre no nsia ama obai obekwa achima beba na obeka ponechi enrada producers bo adwuma papa wonom ne power will gh wo ye adwuma menye zei no waje abasobode wo Ghana ha nyina ntenya asem a wonom bomodin ekọ hu opanyini no ene ne kasai Obanu wa imisan se nra enkomodie no akire no die ne siye ebra producers efree honum no mame I want to say baby aye boko no smacks so the why wadwen say obehye ne de na say obehye okay all right anra bra your producers ba honum free honum de ne siye Bacho endo mu from ka so mbie gate no na minra inside na minjare no ma men na de chia ni ato enkomo ne so okay enti enra nwumre no obie gate no na minra inside na mde mkodware na me die but endo odi ma tempa ba ni nyina ma mbie ma no anka hwe obie pono no ma wokoda wo dem me ko mi dem they say wo man away Emane omu school de omu ko school na pai. Ono ana de omu ko school mo yesay. Omu ye mienu. Penyin owu manya fie be say. 5 years. 5 years. Jodi on so anya say. 3 years. Eti no ano obi e wo ma wokoda wo dem ho na emum wa ma wo nchen wa mebisa sa de kra na ba wa misa hwe. Oba obegina me puno echi ana o mbisa me hwebet o di matem sa me de na ba ha atanye ni bi te say wo ka sen de no kan e mami hu se enfoni no aye ready amadama momma yenhwe bi ebra producers call ho na wonum ni opanyini no kokasa wa share ni grievances bi say oh enra no ya manipa bi no manu atia no nom ni ade nanso ha de yenye no sa asemu ha wo bia so ba betena mansan fi de kese so na obeton na asemu abontin se wiase nyina nka bi ma na esade no abere ne so ma wo ye hu hwe enye yi yenso ye wa enu ye ntimi empam wo bi bra wo de na asemu aba ha se woni ye ebedi nkomo enu nti na ma ye gi oba ni tie ya no asem ukunu wo de say odi Anthony Kojoro edi obi adi ni Anthony no aye Anthony hello ami patabe wasu Papa, now what to say? Already Yesu adom. Yo, ya da Nyankopon say what dey wadom ye. Wadaroma enra e wo ha. Ana Celestina ebebo ye nkomo bi say wo ye ne ho ade. Woni no aware. Na fempempen so akoduru no wo ye yi ne mu. Wono so wotu na ne ensa ba bia. Say kwa wotu du pono mu. Ma wonya kwan kura madam no obegina home. E de na asi ankasa. Hey, I'm really. So now the thing na tiene se manda mangu ka krebicho. Matimiti opa. Oba we ya wati wani ho. Meni kutankwala mi. Peninu wo 5 years, kitwanu wo 3 years. Ana me ba ware no. Hia no be 2018 na ka 4 days na me tu kwan na ihu na me de pe asem tu ne no na o chere se on timi na me friend ko ma nim sa de no so ni ma me yare nti hwa na me nya time ko ni fie ho e kwa so na ma mpani mu bi na o yare tum sasa wona de na yo so ni maami na osim na kuma dura na jua ntumi na msi yes skada krawo na mde mama amen enti me ko ye no mi wo an ma bisa no o maami ho te sei o so mo ye
no want to say, oh, and yet, Fiddy, could be a said, Mammy, no, a bit free. No free yeji. To a mother no call, yeji. Ah, the one no go here. To a more mammy who we are, and maybe I say, it's the same. Who may a day? I say, if you're now or two on to me, no, so. Me am betia dan ne kama. Be bosu no wafidie bosu bia na mesane ne tole. Mani ska. Fidie kakra. Wadare mo bosu bia na o ma no be say. Me ma no $4 million $100. Bosu bia. Sabre no de na wonya ne ho ade. Ni nsia do me ne nada. Da me nya pa we da de na me dina so ware. Me fa ko ti ba na me dina so. Ono ya kwaje list no ntimane na ngada otibani mo mo bisa no sabeboa na ono akwa kan sasem no kwaje list tintin ingina so mi to ne kente ntuma ono kra ntuma de war kra wasi 12 na sa mi tibida ba wo de nevertheless method 10 to turn en pabo ne bibia ne kente everything na mfiai koya kola ehu ade ye I first kapra no bidin ya tie no anso kaprem so fa wana mo msato nti sabre no ayefro no hwa munya be say sikabote be say me pato mi nim na me so ye dida ne ko wa so ye mi am ka de grofo bas bi grofo ma mi namfofo ye gum ye koyi akola ehu ade it is ka ye nya ye do me ya ntu di ankyere mi o ma ye ready kura me beba ko ase no ni papa ba ko e de papa nianu no ba ko se ono ne ha ya pata tense no mo boy nti chesi me se o obaji ni sika na steve na nti wa ka nyafi ska ka o mi honi o si dabi o jini na sika na mfi ati nti ye bedu ya kwa sika ka mo ndu be 3 million that time ba na ma bo mo se me pano nti no na mama tie mi ye oba ware no me wo ba boy ba ko a na owo 10 years that time na kwa no 4 years nti ya dem na da committee se akwa na ko toilet na ofa ne santu bini na wodi toilet paper na paper no to na wodi ato toilet basin no mu no akwa no fa ne santu no nyi paper no ndi akwa mi ti akwa no su na sorry am ko no si Celestina I don't know ta ko su bia mi ti o sa akwa no fa ne santu to na wo obi die ya nya me be no we chika wo da akwa no che me ya be hwe Jesus Christ etu ba ha de bia wo bompaye nyina sai na wusu ne tie mama ma ba rija na worry no problem na ha de taki sa kwadan no a wo kan se wonya sa de no a wo so no na de ntokwa no sha se e wona taki ye e ko dia fe die o di benyu mo na nyi se the first child. The second one, any my baba ya no 5 years. The bana me didn't ba last aja wadaro ma wa homa ni chichesi kakra enkomo na wo boy ni mu ode me hwe se emu ada wa hello stylish wadaro ma bacho sha amano ma ye na ye hwe se afedi emu ada wa na hello me wo super me bebua me wo super light of business ni mo ye sadia hello eba cho ya te won ka ba hello aha enti kesi ko soa na afedie ko wie me de command dosu for so mo frɛ no Mr. Saponkuma ewo Roman Hill ayi first dosu so mo nya kora ne kasara ne wo ye no ebua mo so mo due mafie
Mama, o Celestina, ibi sa o se dia na apesa wo ye wa brabo na memu a. What be kasa no pacho? Unka pa, yetunka. All right, good. Also person we are fashion designer. Na me do ko to adipa mu. Ko to machine ma wo. Usu ni mami bi wo amekom. Anwe dwom ho. Mu bi a me de menhwe mami no mo betumi akono ho. Suban okoda na di wo ho. At the end no we see ade no wie na me ba me aso na to machine no ma wo. We na m si there bi say we wie there mama koto industrial machine ma. Mama me koto industrial machine almost about 70 million. Wope knitting machine aka ho. Na me say papa e say wo so onu amiri na say ni board in panam yima no. E saying run that time no about 120 50 million. 120 million yima papa and some machines in Gudemo. It's about 150 million in their price. The Guni Dama is here, Muba, maybe a dino and Mumako. Knitting machine, knowing that any industrial machine, no. Any industrial machine, a Cassiana, Gumsy, Cassiano. Mr. Anthony, maybe Ginaso, Celestina. Unya Sanyama Wayne, and one fine Juma. Unya machine, unya knitting machine. And now, Waka Warepa, who cancer was, Papa was 77. Now, you creating name say, and way, and so a boy was saying, I want to find your way. Auntie, the attorney say at the palm no, man, quine. It's not about one query. Me say, or to a fidiano, Nimi and Nunano, or tono, 12,000 Ghana cities, or toy. And you know, it's a to a. Industrial and sewing one yet on 1,002. And yet on 1,500. And no part of me, I could talk. And I want to say, Papa, will bet me actually any Pacon cotton when the honey are dear. Into one sick and or the try. And no don't want it, I see a. As you say, 8,002 now 8,005. Even at all, if figures no man isn't right to our toy. Patching the toy. Maybe Mr. Anthony Patcho to us. Mama, baby, yeah. Machines in a good demon. I feel you find your juma. A more excuses. And I'm saying, oh, they say, dear, an officer way. Also, or cover pants be now or tongue or the coyeji. Meanwhile, no mammy, we now almost say a Diana or Timu war, Mammy Timu or Yeji, a yomo bushy of Fiano. Or my funny mammy Dan. Now, Colleague catch him said, the antibaco for Diana into Mencobuano. Mamma, the real carpenter, painter. As you saw when you go come, wow, I do Mokoyeji. For ye dynamo cotuchio, a painting for Froye Bibia. Memisa Capre, Memisa Dama. Again, I better we give you machines in the good day. Mino Sabina, your firstborn. I hope it's Tabia Dita. Or better Tom Pants, and I'm seeing you 20 million, not past that yet. No, 2,000 Ghana cities. You say, Sika Casa or the Tom machine, no knitting machine. No, what's it, new sir? Mr. Oma, dear, 5 years ago, I industrial machine here on it. 2,000 Ghana cities, I'm found Tom panties. Daddy, me money 100 million. Panties really 20 million a year. What can I say? 2,000. Aha. Or the Koyeji, Capra Damamba. A fake, there are Mr. Risk from Robert, and then they are Tono. And this man 100 million, 10,000 Ghana. Hey, and I just said, Mama, Satamano. Nami what drop, and I'm what drop. I will someone say. My body did so one, and I'm a warren no man could ye. Mamma, me who no ben you nachi. Joey,
The worry no pay down for 30 years. Trucker, Miami in 1.1 billion that time. Scania truck. Ma me to do 400 million. Me come in Mutia. And a court no papa say, a court no way I say. I will them. And so be person me boni din say menya baba lock. Ba wa ja me ba cho jina so kakra bi ma me ba. Celestina. Yes, auntie. Ukuruma wo 10 or ma 2000 fa kokwa so kofa panties. Auntie Pacho dey tell me say. No, Auntie, you must say I me ma obra ma okasa bebre and then a question to answer. 2000 or the ma wo ani there be. Oh mommy 2000 Se for fire day. interest. Yeah, obo me bosia. Ono ne bo me bosia. Me chere say or the 2000 ne ma wo. Pacha an or the mommy say bosia na ya obo me no minji we into okoje no loan and ko betcha interest. And or the mommy. Enti who your interest man no? Ono na chia mommy. Ono di say scan mommy say okoje bosia o bangai. Obetcha interest but me dey be oji ska o menchen a me nje ne shi nti menji we. Na wo di adwuma na wo ya at that point na o di sika ma wo ma nti ono e ka so oji bosia o wan ko betcha interest nti bosia oji wo ho no interest ni 2000 de ma sana be so che. Wanje no wande o hie ska no aka che me na me makoyi na me de abre no. One man is sika dodo be saying. Ante no de me ntimi nka me kai say waje 5000 wo menchen da waje 3000 wo menchen. Na de adwuma na wo ya wo nya sesa na. So na me ye adwuma ntimi ye savings. Me se na wo ye de adwuma. Oh me ye adwuma wo school da e na me ne China for so ye adwuma. Na sa ware de se be ma wo kire no na oba wo bia o de boa no. Enti se watimi abeye ho ade se de wo kan se wo de bass ma nipa ma beye ho ade e ma ntoma ne ne nyina wo totoye wo bisa wo de wo beye ato industrial machine ato asato knitting machine de amaw na sa ho kire ba na bo wukunu bosia kabsu sense hwe me de na ha me se me bone bosia enti o se o ma 2000 uji tum so de ma wo o de ma eno me wan ka se wo ma ni sika bia de o kan ya ne se ekon do fa so na wo mpe se onu na yi ne nsemba oso sama o 10,000 Ghana cedis o de ma wo me pa try what dey dey o de 10,000 e ma me ne se me nya me ba second one no ana o se mi nko yi ni se ni ntungu into okoto edo pharmacy bra me se me no na me se me no na afa na ma wo ba ako nti mi nim kra dodo anya me dia ma me into onuma me wo second one no na nde fu ho no ya mo ye ho ban se be ya nyinse bi anya de e ma no so se on ti ase se gi se mi nyinse na me so mi si mi nyi e no se na mi nyinse ne dia e na on hwe nyinse no se me kwam de me a me nyinse o ma wo 10,000 Ghana cedis se fire day pacho 10,000 de nto de ma me ne se nyinse no wan hwe mi nyinse ma me de ne ko dosu e na chief inspector friend se on hwe me na me busumi bo ma mi scan continental near ade e na chief inspector ne ka che no na ye ba fie na ne ka che me so oji tumu so be hwe me be du fie no no say enye ono na ye nye chief inspector ne ware man nti nye ono na be che ne de onye de onye nti won hwe ono de ohia ne se me nyi se na me so me si mi nti no hwe me nye me hwe nti mi ya na me continental mi na mpabo se didi eye bibia nti me be wo no na me call me madam ho nti me call ye asem wa papa raba anti mi kire mu na Debbie eno we nyina wan kire mu endo ama mi anka hey wa ma mi an kire nsem mu yi yes producer Regina eno okasa for how many minutes okasa che papa but one ka we nyina de wo kan ye pono wo tu mu enom ne ade it's no raising the allegations or kire say why nti wo dia ne say wo de obeya no na kire wo nkire mu bi a wa kire mu pa kire yo mate come to home. Hello? Arama monsa enhwe ahoma mame na we no change the batteries I mean to enti bacho wabaso hello free ahoma so monsa mfa no nto so mame because I wonder your interest dear pan ababa wo asisu at your age na wo ko hu boga e ma wani je no so ono so no wa nada wa confirm me na just say papa na kan no nsem no bi e no kore
Mame, what's your de pambema etimi to machine amount? Wato knitting machine amount. One fine she. Anta the parliament seeing you man pome. Instead then any open it so on to a video man the bed. Right, a Jumani mono. And I may or top machine intina me yan kondu a fimpo. A Jumana min kondu a just a no junior me who am catching some men person me talk a industrial machine at 200 because I am no to near mamma. And I'll send a minjai. Minja my man, what's on the band watching Yanka, who tune is a man kenny, out watching the pain. Auntie, also meeting talk quite see will fear no so meeting you. Into me or some chin bema, me who time I'm that chin, me that chin bema or come him. It will be so teen you, my dear, who say, Bio, I'm a train, be a mature bema and Quamantish one uncle, and I'm a son, me and Lumina, me too, won't kai. Auntie, I ain't talk quiet. Now be a soon if you honor. Mene or no. Adumbi abadum so mobrohunu basanwa kasama ye e free juada e bunada wukuada ya wada ene fiada na chose we thank God this Friday is fiada bi more dead fiada bi abobo fiada bi dead kama ya chose edu say ya na ni say the last day the last working day when I watch demo baby ya wutie me free bia me chiachia o me ma wa ha papa driver me chia o taxi drivers truck drivers, pragia drivers, me cheche munyina, Mr. Wada. Akwaso boko never passengers ni nyina kodru eye efie asubdwemu ema me. Sanso na wono mo nkwankwa nu ase me cheche am fitafo nyina nu aba ne me ai Mr. na me call mo ye shaft no so what I say me cheche am pa because shaft so ti me twen e wo ba bia nti atwen ya na se wo so mu nu aba machia mo dada aha timi cheche fitafo nyina techiu asafo fitam edwa huduo mo ayija jom angona jom banteme jom swami jom na dware nyina headquarters ho na megina sese kejetia Dubai me cheche ema ne mema me adwuma ene efiada ewade no mo na ne mo de ba yese mo beton ni nyina ne yentoma ne nsa na menim se no me nsa bebo apam no na danse ayeye nyina ye de agene so amen wo dwane mu ya cheche wo bibi am hu donti na ya san ba miti de Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia meje usu a enyanye so ngo ma san che wade waze aze ai tractor ma wodia ye wa wodia meche wade dodo ya dem live on Facebook odu Facebook anu obo Nhyira 104.5 live on Facebook YouTube no Nhyira TV me ma Facebook ni YouTube arefo nyina akwa ba de obeye ni share and share women's wave empowerment maye ni nyina mo de muntingum na monche manesu bia so ena efiada aseda fiada yesireke dia mponho nante wonye ababa nkakaka na onwa wa ye kasa ene ne ayeye bia honti no evangelist the grafter there odi ebeko Nhyira ne mobro hunu agya oni ni Jesus Christ ane monyam ka wodi amen ajapa kronkron open enye ho wanu ama de patching you nim de wode ye beye erade ma ya tena se de bia ya tena se na Ohemaa tena so ne na bedwafo wona wotie Nhyira FM wona wo hwa Adum TV yede wanyina ba wanim ajapa de ode na asamba e fa ye chance na so ode ekowiawie pa wani monyam hye empire nim da biarada ne ni esra wo Christ odi munti amen ene efiada enu nti memma wo fiada nsem bi na ejafa ba okotokua no ne fanante ena asema meka kire nyina ne say value and appreciate the people who sacrifice their something for you because maybe that something was their everything etobe bia ya na yentam mu ne manketo anipa ye mayen eniema nkiti bi ono obu hade na wo nyina no ene sa 10 cedis na obesere ye no ene sa 1000 Ghana na obesere ye no esoma ode na nso sombo ma no etomre bia eye ma ye ni nso mmo anipa ye ma ye obi ada agye bia wo sei ye di wachi wo wasem bi ho
mesra wo se wanhia sa nipa no a obi modin bi oboye enam obi ko obi a woye so ena ama wo bedru sa mpempenso no ka oba no kura nya sa school no enam maame bi so ena ne wo bedru sei enam papa bi so mesra wo safo ni nyina yenkyere ni so ma wonom se nya obi na de na no to a wade se mu anka wade ani gui. Appreciate all these little things because at that very moment when nhia wonom a ene boni aya dosu nipa nchene nipa rafi na nso mesra o menye boni ayfo nia obo a wo ma wonya adwuma no kai no nia o siesie wa wade no ma wo kai no nia obo obosia bi ma wo di twetwa ho no kai no nia manketo nipa ya ma ye no yen kai fi se e bi asabre no se wanya enka wuntimi medru sei sankofo no so ade na wonom de dom wo no wo mu adi a na wo mu wo betimi de aboa nyina no kire wani so na wo kire ni so a brefoforo no foforo ebesan aba wunsem ebiem kakra me de ma wo awie no no komo bebre na ewo fie ha ya kire se nyasam ketwa okay Rahel ma me fa Mrs. Nkane ho me de e friend Mrs. Rahel anim na wadi Jones anim eba yese mami Jones na mene no Jones edi kan kwa akoda bi pa 18 years mami ana me koto so me kwa na to pen payere de mu ohye me hwe ni nyina bi na me gi ma akonya na me tena ase me di ache Jones me nya Jones hwe Jones say ma be chew se wo be ma bi ne oda me se me ne wajai wo ja me nso me bodua panyi bi obeba be ka asem ne bi anso me bodua ya ye tena asa ankomo no so wakai ene Jones enim waba osibi nyalo FM manso waba ene Jones ofia Rahel ofia nanim na mpese Rahel bo ne kwadu no na wo kire ni nsemu na fe Jones enso eyi ne ho ano mesra otena se kom na ye ni dwumadie na fa wani di akire Rahel etise na no Facebook for se wo ho ofe dodo amosi wanim da ho Jones wanim dwom papa Ene on pa de pa. Hwan pa de pa? Jones. Na Jones wo wen? Pacho ha. Na wo ba wa chia no? Pacho ai. Mako didi abom. Onchi aw Jones. Ah Rahel. Man pacho ma chia no. Na me ni ho chia no foforo. Jones, good afternoon. Hey, wo friend Jones? Adam Mr. Nim, good afternoon. Pacho sa friend Mr. Mr. Nim man friend. Ah chia no ye na mentie. Mr. Nim, good afternoon. Hey, na Mr. Nim so her baby. I look you. When anim na monchia mo ne anim komo. Chia no foforo. Mr. Nim, good afternoon. I no. Umi san say what to say? Pacho na what to say? Ah, nefe. Ha? Yan Rahel. Enin komo. Ma. Yes. Na de ba ne ba papa. Na sa na yam pon ne. Na yam pon ne. Hey. Every say. Dano me buy na my din because na me wonder say obeba anasa wo ma. Okay. Na na de wa ba de a kwadu na ne pa na me bobo ni. Hey, abusuafo ani mesrawo. Tutu mirika na bre na tena sikom na. Va Facebook na wo de betie asem yi bi. Se kwadu na da na ebo nyina nka ho. Sha se yenko. Me sha se free onu ana no asem ada no ye friend phone so kan ye. O say ensana wonom no spiritual. Mama me nyintum say spiritual de di kan. Okay. De ti a me nyintum say spiritual na say me ne ko han dan wo bi fie a na yetimi. Ana no wo mo anu wonom nsa no ababa nsa bensa na wonom. Minimum nsa kora wonom because ye wa petition ensa na evangelist bubo bi din enko. Yo apatashi. Yeah. Yo doka. Okay. And you were pio. Okay. And you was a copia. Okay. And you were chobetu. And you were mewo. And you were junso good. Okay. And you were bad junso. Okay. And you were crante junso. Okay. It's an entry. Sonoto. Ni ade. Se boss no me. Eta sandoso. Ba chen de ono na betimi a chen sakra wonom. Okay. Ono mo nsa na wo ha ne afra phone so be ho kunu be odan no akofa na ba. Baby odan no akofa na ba. Enti me ya wo be kodo na oda ho flat. Bo no ye de tokwan hunu yonso ti wa kama say. Pacho ani. Se mi won kofo number wo me phone so metimi afre ama mu nyina ya madanse fo. Me bra panyi krati mutimi frɛ me Charles be hwe onua wa konta ene oda ha no
enti befa no na me branch wa frɛ me nyaako yesu kunu befa no na what should there be son of the hand mama me boba okay me hu se me kunu no mo nsa ha adwen emfa ni monyam mmafie because ensa no mo de obi nom oya akola wo ye pani wo nom na so won nam ho nom a wuri hwan hu na wumu no yeah enti meye ma adwen se ne sa ade a mepe kwan a mefa so a mema me kunu agyan ensa nom okay kasongo ye a eya oboaboa ne sika no guo ebi wo ho ma wo de hye ni botom no abobo ahye ne bag ase eti mi hu se wa starting sanom na mi hu se ho na wo yi sika ne fira na makoyi sika ne firi ho ya ne sika ne mu odu ana ebi ese 20 million 10 million 15 million so oye obi oye modern mofo pa wo pa adwuma wo pebre okay na ma yi sika ne firi ho na mi de esie ene asada no de osuo bo wa ose bo nka se pampam obetimi akono mo nsa ba jije wo fitia na pa kopem anwumle na wa wo hyeto na disika eno ye de edi kan afa me fa na me mfa nto me ho okay me fa na me de ama me fiewura ye me dance ni me disika ne mana eto ma bi otimi kofa na danfo no de na ba fiewura ne ho no abeka kire fiewura ne say sika no odi eyobi sika wodi ye adwuma okay enti ne efiewura no emfa ma no emfa ma nipa kro na nipa kro nie ebi wo ha na efiewura na ye na homete no agye edi no di sika na ma nipa kro obekwa be ba no de kanisa wetin be this oh ne to su biem me se na sa dia yamfa sika ne to bank se da banga se wo Facebook wo mensem enti wo ko banga se untimi ko yi sika no okay na mi diskana ko to bank emla sika de da bank no a Facebook ne wo me honom no me kai me nye me ba ketwa no wo bet se 7 months or 6 months me sare na mi kuna starting sanom mi kuna fi me ba ku sei enti mi hu Facebook na me fa Facebook no akono mo nsa ba na ye bronya bre na me fa Facebook na me fa me sister Penny friend me se me mra kra no won hwe me ko ye di moja kura si me so ni nyina me bona mane me ka 6.8 me bra Penny o ye soja ni we family on ne twa asa ka no wa metua on twa o misa akra da se e ka no ye twa ya na se ye ntwa oh no me ko me fa Facebook ne ko ye tina minim se me ba na sika na da so da ho not knowing se wo ko dwabin ra bank ka che dwabin ra bank for say ne Facebook ayira enti omu twa foforo ma no ti me ba ye no na Facebook nim ye empty wakwaje wa yi ni nyina enya baako enya mienu enya miensa me wo Facebook na obisa wo se bia wa fa Facebook na na o misao da because oni mi oye Jones wo de kwabra na wo de yi kwame wo de nya yi chinini de say I told you so mo kwabra Jones pacho we wo de Kwame Jones yankwe enti me de oba se o mo anu wa yiwani afei de wo disika ni wie na abeka chen se na Jones enkonko yisika na bokono esi oh ha ho waba be yisika ni na the last one cry ye chi na in office kan ko to bank biem sister bi ani ni tifie ni kunu na efe sister no me ba de aseda ana sister ne ban so de aseda me ba aseda no ye bema okay ono se ne ba aseda ne oba nti aye o aseda oba ene aseda bema okay nti aseda ba papa me wo wa no frɛ me sister nya akobra be hwa de me free kromba na me di ukunu achi awabo me hu so de Facebook yi sha na Facebook ye na mse o na o de chef an ya o if ye fie na nim honom no o ma obi esi uncompleted building wo honom a apotowi abi si animu ti apotowi anase ana o de hye aseda papa ye me dance ni o de ahye polity mu na o de ahye ho so o de ba fie ma wo be yi ama me hu de na wo bo de na Facebook ro wonyira no entinya spiritual na ni da so kan spiritual mpa hwe se wo si spiritual fine oba me pemi kunu e wo se me kopɛ kwan ya mefa so a mema wo gyan sane nom yeah me de ne sofu ne maame sofo ajekum be bi obi anyame nhira no sofu ajekum be ma me kunu akwankyerɛ ono na te wo no me bua ane sofu ajekum be ma na kwankyerɛ onye obema ni nuro se wono won onye ade be firi be ba na mi twa na sofu ajekum ye me dance ni
so ba de ko no ho no wa ba what you have what dem na we dance first ani ye koso fa de me ko ko nsi order o da o gas ni nkwa no anu so bi o so ba ya mi free ko na ba nanu ya mi free ko na ba ye ko mu fuo nyina ya me dance fuo because me ba me no mienu nyina me soa de o mapampam na konsuo ekuro ni mu na oba wa no woni mu kuro se senti ho no wotena boy me hu no enkwarabre mu onya newu ye free nkwarabre P4 we ono from Mr. Anim ade na see we me se na me nyako from P4 ana me ni ma me nyako P4 ana me ni ma me nyako enti do baduro bia ye toro me hu de no ko me ka se ya tro mama media me no collaborate mu do me no prayer ba ko pe say ya tro me ba mon fa ya chi enko bisa ya se e wo matadis usi ukwadwabia si wo matadis asore da me ngami kuro mu de enko na make si wo matadis asore da ma me nkasa bisa kwa ma mu akasa afei ukoni kuro mu a enu nso ko bisa me kunu su ni ne ban odi ti kuro mu ho na P4 no mo ya dada mo share wo P4 za no asem ni mama to aso na P4 no kwa na mpese meti ase me no kwatena o mu fie okay now we akola na me akola na ye wo ni o premi na onu ma me to obiane ba stu okay ntinya so sa ta me fi munye nti omu ho na dwano nti wona me kokotena nti omu na me kosom ya ko sita me me nyu akọ second school ye ko P4 P5 P6 e be wi Jesus ba ko nti bebe na mra twen no ba so e be sa to second school form 1 hona form 2 na no konye me wo ye no oh Jones from P4 meba to awasem so meba ma Jones akasa 81 wa clear na duro okay wa nyusu me sof ma me hawa onu kra de ko ni fie ko di na tem wase wode nsa onu mu nsa onim ne woye sof ma me hawa number wa me phone so meba me kom nyina meti mi afre hawa ne abisa no wo ko di hawa tem woni fie okay nti ni fie twam nyina ne se ensa nom no nya spiritual because ya wo hu bi okay enti nya spiritual asem okay na ni brede a woye oji se wanya sika yo yamfa no nto na kwadu na abobọ no woni ebo ne woni nim na me kwadu a me ebo ni nyina ne se me kunu yi se me wabato me se me ne be ma dadem a o di me me fiada oh ebe nko me di wa ma ba ko asane abaside ah kan foforo na me hwa me kunu yi se me kunu Mr. Anim se wabaya wada kroma ba be to se be ma di me Jones dey na wo ko ye snap ana dia dia this Facebook for ne mama tia se ni nda do share wana ko snap wo mo so de snap ni ko share bai wa fa bibi as okay en pacha wo se wan fa ma yenko wasi wa betu mi se be ma she ebutum so o di me na wo wa kwache no se wo boy gamai pen se de da wo kai wo ni ani ma kwache ni so many times ni nyina feel that so de ye ni so ni nyina me chi bana tofa ani so de no wache no dodo sei ani so de no ma chi no one precious ma chi no one ge no wo Josephine ba wo save the number no phone so Joe Otatia tobo say na control Josephine na obesia John bla John FM no hey bla John FM no yet aduma wura office say no until dey na low battery hey obi ko actual serviceman no na person the broken heart going Bread Joe ense be kom na Josephine me Josephine precious and baako ana Josephine Brajo baako ha ana de na nsan beto no ni krom ho no mo no Jane ansa na baako fufuro biem ono de minim ni din mene ne kasa afun so ma akra ne kika nkwase asem kire me se minim aware a ka me kunu nya me ho mefa no oh okay kan kwase asem wo me so esa se wo ba no wo manim ka kire wo ba ne se minja onja me mintimi nya ne hwe the same word no ka kire Josephine the same word no ka kire Precious the same word and osan ka kire Janet Kwame Jones so me say word media se me boa mus ose me boa me gimi hutum se me nka no kre momfa ya chinyi bofo na monsi dwabe materi sasore dan ho mummi sanfiri wonu ma ankosi Muya munko ni krom
Mummy send free one man ko say men kanu kra menini ni asem a me kan say mo kwete sanse we nyina wo hono ma ene na tese me ye trofo ampa na mo kwete dia na se na ye no kra pa enti last square du no a wo de bebo wo no fa anu si na menko wo so obeto se de obeto se be ma e di me ena okobo me papa amane na asem ne se ye nim na se mi mabusuani bi sini kromo se obeka sa asem we ya obebo ni pakro dua ku no se men so me de mensa ba mensa no odi bebo me dua ku me enti na mde ne ba ha sei asem what bi da kwa me wo bi same wo bi a wo si wani na ho no mo no mo nsa wo hu ne wo ye na afa de wo bi sam sam ati bi da wonim na wo ye ye fansa bonkum kasa nkyere me amenyo ba kwa me Jones amen wa wari oba o si P4 na mo sha se di do do a efe den na akofa Precious okofa Josephine twa ni din tiawa ni Jo o frepel si brejo na efre na dimlika ho na akro no wasa akofa o si behind mama de Jane dia wotoso nan no kura wonim ni din ni nyina mu o ti a kire so wote one and say hey munyai wono ni tumi bia me won timi nya mo hwe wo de a che wo do wono wote afa de wo so abeto so obi fa no e de na si asem ni nya ne say me from the one I mean who about we am better na feel from P4 me tena mo feel from P4 kopente me course secondary school mo di kan ko jame sa tena me miniskan timi ko di pa won kran ana mba mbese ko e nti secondary school mu ho no eti mo yankola mo fie nya na mo di mama ne dada agro no bia na ya tena se me ni mienu papa ne mama me ni mienu dan ba ko ana mo dam mienu dada ba ko atija me ni mienu dada ba ko from ya start Jesus ne dada ba ko sa na nyinsa ne ba eti me go tobo me afam be saying don't skip it sa ye hwe bibio a wo wakwa so fie ho na papa ma wo dan na wo ne baba dem enti wana na mudi na mo ye ne ma ne ade no ye tena se che ya nti beduru secondary school mo no na sa de ne start sa to obi anya bi ye den na start ye den na de san komo no ba se sa ta me de ya beduru secondary school to obi anyini enti wana na kofa sa anyin sensem ne ba obi anyini e pese ye be ma na se bi e preko pe no dem ye dada ba ku no no ye fast sene me sa no na adwunu mu do sene me enti metimi aka mo na ngoma dance me ye fast e fast be nku metimi manya se nyango po be dia dance dia e ye wono mo no create by me na me create by wono na din na no ba ye hey Janet Rahel no dia wontimi nka se me na me create by wono mo no create by me ba ma menti ase Rahel mama wo obi ebe ma wo akọ secondary school ja no we smarter na wo ko dada o ko me na me ofie o ko me ko second term on ko first term wo bu e ye na wo dada no ne da ye bisane so on se me nam dada ni ti bisane kwa me fa so me ti mi dada papa panimu oti we ene ne da ye na papa de me ko court nko ko court ko wo sa nyinsen no da bi me kire se ade ko fa nyinsen no ba ye na na wo se na no nya wo na wo de ba ye da bi de se satam wo no ko school ma wo di kan wo secondary school ja me so mo fie enti wo na dwen bi agame ansa na wono nya wo ko ba nya nya ti dan mo wo ko ba beto me na me wo fufuo mi na no aduane so me wo fufuo mo ba bedi mo ko secondary school mi ti fie ko si se me mensa nso tu ko akoya adwuma ko pesika besi akobi enti mo da den ni mo ana eye den na mo da ye ko suku ye ko onu ko ba ye no isi o ko sua experience sene me okay enti onu experience no de be kire me enti o kire wo se o ba ye no ade ayeye o ko ya science wo to ko ya science o ya science ana me business enti wo adwene mu do sene me enti science techniques no no de ba biology no ne ade wo ko ya fa so ade be o de me fa so na me so me hunu ye mate enti o ba no no be kire wo so me ha so me no fo fa me butu ho fa me tale da no de ni na be bi enta to se e wo na akere o kwan na ye mfa so a ye na right pure move for metima ka say from P4 to secondary school me ho anka wo da anka me ni wadwe mu me ho anka wo da ma wo ko jame ansa na me no ba benyem ha mate let's go school ko yes science obi abeka esun am sum fie wa ansa na san nyinsa ne ba wo the science akoda da wo bi ba ama na fa wo we the status when na wo di winning no dabi science student ya wo the tactics akọ wo bi ba da say me ye science e wo bra me secondary school set so general as negusuo it is a science na me ya any on form one combine no ye be chem ye be ko form two ye chem na akọ science am ko business
and you a business student. Business student no science. And ka so genuine. O ko uja school nyim ye na wo wie no. And I go yes I genuine no about boy sound. Ah, okay. To us say the science. What started all science start here. I can recall. But me pese o best where the entire ma me pese me gina hwa na me bisa say. E kwa ben no fa so wi ne wo wa bra na wo mpese wo ne beda. Yes, and yes me pese me nim sa de ne ye. Me nye bida. So you virgin. Ono so you virgin. Me nye bida. Se no won akọ sukuu no akọ so ho nim dia ba de ne me ye dadem from It's that very day na ye den or ye den no that very day ye dam paso. And you didn't to makuri ho. Mummy enu. Okay. And then to makuri ho ye nyina dam paso. Ono won hwe. Amenem de da bia me hye. O sha boxes. Bo bo ho ban yes. Me hye dika. Okay. And you okwan won hu twitwiri wa. Sata mo this. Adwene a abebedi me mu o sata mo nyina nso se. Okọ secondary school a e ba fie a me ofufu ni si won mo obedi a. Ohu me. Because say na bie se na me. Okay. Me nso so me tifi. Enti ohuru me na say senior wo beko school na me metena fie de. Enti nyina betena fie. Ah, enti ne obanyem no. Enti nyina betena fie. Ti da no ye mo yes. Won na kire o say wo. Kwan a befa so ne de enti oni nyina ono a. Ontim na bia because oni de huhumoni obi na no go de say ono a. Nti odi ne ho twitwitwi wo no. E na o kire o say. Kwan a fa so ne obada. Enti me kwa me say atam enti bia mtan ne di nkomo kan say eh wo so ye fast o wetin na ye say mehu kwan fa so ne obada. Na wo kire me. Wo free say wo kire me na kire me say kan fan kwan. O kire o say. O kire me kwan fa so ne obada. O kire o say na me. O so mi mu. Also hen no hen yeah science because e ba say na form no mu nyina hia obonte no master teach so ono sa what the science what kire na wie o tobo enti o kire wo say two phone come we ye di ngomo ke tu ngomo se wa nya de wo ye ma menti ma se ma me hawo look at you o kire wo say wonu so mu also hen wa so hwen wani hen o so mi mu okay de nsan na me ho anadwo no nsan na me ho okay oye bibia ma ate me bod na di tede hu say bibi be si oba da me nchen okay ti hu so oba da nchen no asan kire say sorry badam so ana de bi sorry badam so de no na kire me sorry badam so de no na be pega me to so but sata wo so mi mu ama me menem awase me ade me nya akono okay me nya akono de na say wo hunu kwan abefa so a ti sa de no mo ye ba ko pe de ho feel on start two am sa ko sitama nti de bia na mo fa ba ko ande de bia ya be ye no akutia ene de bia akwatia fa hen fa no ha fi o ma me fie o ma me nua ba ko no te akutia okay ye ba ho but that's baby bebre wow ya wo ni motoro ha sorry na me hwe wachi na me hwe ade sorry sorry na me hwe ade because we ko science dia be yi wo bi pa say there ha ya chere biology a na chere se fa be so be mu SS ni abaya no wa chere ne se so me ha no wa so me okay Jones so me question is say e ba bedru say afi wa ye ne ho ade mo aware nyesa ye de na fe masem bebrebe wo ye masem pisa no de omuni say o ka bebi a o ka say ensan woni da ho meto se si ya no ensan kama no ho na be say me di obi atem ana me ka say ti obi enya me pene say ye ensan nye toretorem kwa makotumi na mda kwa ni o okay ade a me solid for say ade a me hu no me mu no onu hu e ma wo ko ne ma nante ho pan o se no okay onu ma nante mo de ma ko so ma me ha wa ko na bonu akogye hu samna nya de bra madware say ade a hwi ni mu a ede na akogye hu samna bere me na wo di dare wo di adwale awie na en Canada o ko ma wo san ko so ko o ka sa man ka sa bi ma me ka me de ade e wo mu ni se eba me se a me te ka me a e kam akono kam se me nsa akono kam se me no ma manum awie akiri ansa wo be kire me de si akiri na di akono ko o ma me ka me dia na oh how many me no what tina for so many years da ben atopa ma pog de we e say sika ayi ametua e say mpata ti si dan aka wu kume ma me hwe video no ma me hwe said the obo me minimum team me minimum sada no me minimum nyina na twetwa no wo se wa hu eti dan se wo ku mi a no na ma black jai de oje me yiri mi hu ye hu oba wo hu ye hu because some no oba wo ku adi nkomo e wo dan mu a enya ntoko me record because we sadia we enya me o nyankopon be dan se dentia wo suro se wo jai aware na dentia wo suro se wo jai aware na e bi o ka se me se me ka na chesi me bodua no dentia wo suro no aya wo na wo plane
enti plan edin nka wu jaware na mi ko bodua obi jaware bodua wona be ka kire me papa obi jaware bodua ne mmra no o se wo adwuma oyesofo o ma tonsa fen mo program ase enti won timi ne me ma ba o mu wie program na se ye be ba ha me ne obra panyin ye bon san bra no tie nie o ti kro ma bi won ne no wo bra o what ha me ne na start wo kasa ma min kasa wo ma o tare mi nya kasa no mi twa so no mi nkwana o ma min kasa bi na me family so ma min kan me de wo kan wo de mi ye di hwa wa ma kasa do me so min kan me so me de no mane kasa sa na wo kasa o ne kasa fun so si ya o ma wo kasa no butu die enso so de record bi so wo fun right tobo asem nya be se eche wo na afem fun so ka kire me se na ye se wo ko me mam ka se maame unni me dada unni ablaba ewum enye ne ablaba be ne wom unni se nsa no eba aba ma wo no so sapani kwa ti ba wi ewu ana enye se ba wi ewu mi gusu hwehwem solution mi nya mi solution ada mi nya obi a wo ne ma kiri me be mfa eda ono bu befunu e na sa de mi nya me mo e bufu wa na ma wo ko twa en dabi se me ko no nsa no me no nsa no sa de chi na se o ka che me se me dam ha me gu nani ma se ha me gu nani ma se ha ho ne one ma ya ka ite dan ba ko me ya ka ya ka de me to black race e do ko me tu kan pescas na me nkola na chi se me friends of mami hawa ansa na obi me metima se ni scam se bia wo yesa se be ya wani ba me ni ba mo so na me be pata no me ya yi ni chi se me pata na ansa na ho no ko ya se be fidi se wagu nani mu ase fine me je mi mani wo ma hu e ti dan wo mi a ede ha me ede ha me se me firi o tu na ne dem o ma me nkasa o wo buba wadana wo ba ko mi awada no o be je buba tu buba me ya yi e fe fe ko na do ha buba na sa wonu mo nsa na wo kumi ne de o be hu me je tu buba bi me ko hunting I me ko na do to gade galamsi fo no na do enti me ko hunting o de no kwade wo me kurom na so tu kurom edam tam tu me ba kurom ba na se hye hu me ba kurom etio kakraka no me kurom ho me ba me question is still who divert no me ona ma men kasa ma kasa nsem no kasa dia me ma mentie no then na wo ne obey ho na akofa precious o se obe to se wo da no so na pan precious dia me na ma meto no ade o ni se wo fun so kra so obi atese me message I was say entokwasi message atese message say o atese message I love you and I say I miss you say some message kame ma da nya botre in Canada say me say ba why dey say kame oh tie me minti ba wa ha me kan no ka che me say me ba be le do be twatwa tro en kame ma nya botre na dey o ka mu dey na me be twatwa mini be yo hwenya ya ba ko po ade me hwenya ade ba ko po say wo ba ka che say tata no Trust ade o hwenya me ko no me ngasa na yemi tino dia me hwenya nyina ya ba ko pe ade ba ko so me tse sikane ma wo nessa me solution na so vo me sa ba bi ne be sa ba ha ba ke be funu tie dia me ka me solution na so vo Abrante Johnson Kwame Johnson Oscar Johnson yeah me say we see messages by no who or phone so who message me say obi atese message say I love you and I miss you kura na say ne bufu no ye yaka na me patana ansana na den na wo be ma wife obi be text so I love you na miss you ni nyina e ka me problem ho me dey me ka say e ka me problem ho e me problem enti unu nsa na wo se ma pe ma me jai me ni problem say me wani ko so hunu bi se si ya wa ha wo be ka se ma boda se si a me ba na ani e be ne den ba mani monyamfo se ye be ne den me mfra me fila mu na me ba ha ni nya onu ni case ni o me kwan me fa so me nya obi mu aboa me ne hia me na se wo yire nso no de ha no nso so ha me onu ne ha no ha no enye nne ene ye betina mo ya tena mo me odimi mo se sam nya me nya de ma be gunu fie na ma sa akọ ya kwa nti esa say dey a pep solution to it me solution na me de hia me na ka me frɛ na ba ne de hia wo ko ka say wo wakoto se be me fa na ya kan ye bi ni o wo de se ketekete de ma kan de metima kan je bi ni we e bi den ni de na me no nsa na de chon de chechire mu why you say e de ni den na waka wono na chire mu me say de na wo hwa waka pen sa asem ya wokan ya de bedu hai sa asem ko ma ka me biripen ma be to so obi adu ma ka wono ankasa de so won so ko ogumenu asa so obi akodi me say na wo officer na mabo ebu okura mpo a ebu a wono timi ka me se bontia na dwo wabra ma boro no na ma da bontia o ma ade achi ebu okura na me mabo na dwo no otimi ka me se bontia na ma da mo da na chu o na ade achi enti na ade ni timi adu nyanse bia me ana mbo pa ana mo nsanti ko waka me se bontia na ade achi me no na ma sa ko fanza no na ma sa anum
7 nsan kama no na betime adwuma bi 6 months na nsan kama no na ye adwuma priska na sika nya be gu mi nsam se kikra na stati a me ma me kura mo bi no onimo Jones way ono na busu obi ani me ha Jones way but I mean the reason why say wo tie ne de wo pen de wo twen tie Jones say wo ankasa waka say wo num nsa wo nim ne awoye ndie fine enti picture your obey di e kire me men deny say wo nye wo na awoye because wo nim ne awoye tie me o eno ye baako de atoso mienu ensem a wo kase waka wo si bia waka ne panya but say no wo school kwa so wo koto na ntwira mu ya ne say wo do wasifie na ntwira me ko se me eno a boy na me frɛ no boy na me ne ko no na chire we mu nyina chire me se me koto na ntwira me ko ma asem ho ma me yere betwen me na unim wasifie kwan ka ko ho Uko wasi wanu wabodada na wabodada meba don't mind me no ne kasa uko wasi wanu wadi kanu msane bidada no ma no kakra ba na mo yi nti hona uko ka asasem o hona me mase wo me ko ho firi ho ba yo nti akire ne se me sa ko ho de me ko ho firi ho me ko ho abra nsa first one de okọ de wan ka de me ko no ko ma ase musika me ma ase me se ma no nyina sika na me ko ye me ko se me kotonam okay ana me twam ko ase ho se me kotonam nti se ne sa de me sa ba ba ke dia ona me ma hunu enti wuji tu say asem your bayi ken waka bi pen but we dey bi am now recording now wo papa ho no aha no nti no de ba that is what I want you to understand me say mo mfolo me man nine say me kan amase maka me ndina o ba bi ase maka na say me kan na nya first time a bi asini wo de no de fa to nche no de me mfa mo ho safo hin my question here is obayi wo do no pa wuji di pa na say nka me ko say aha no bi a nyame adom a bi a betime ni ka me ma send me my okay obasa ware no me de me nya no se me mfa se me nya no me mfa me che say de sie eye ntawa bi na aba obasa ware no ai me ware no me go so wa no e de twa so wo ne ni hia ye da bai asemi si ye di say asemi me ono ba ha betra me ho 2 weeks okay because obetu je no ono ma ho be 1 year no be 8 to 9 months no ma ena nko fa sa je ni ba fi o na sa ta ono ne ma no mo ba no ko ma kwan no ma ba no mo ko enti nkora ne ba am ho na mfa je ni ba ho no no aduane mo mo ena me ba pani no o secondary school ono frɛ ne maame se me de o ba fi o na ne maame ba okay tini maame ba no o ba koi no sa ko fa papa no ba no betena se no be je ne pata okay o be je na kokɔ ne sika ne kosua na o de koi enti ne sa tam de o koi o sa ba me tena ya be tu ese mo ntama ye kama ende ya to ena me to anu kuro mo se me ko okay nti mi ko no kromo mi ko du no kromo ya me nyina tena odidi wie ama ade ya da ma ade tin na me se me ko tona ma ba na ya ba boase okay one problem we no ko start ye nti me ma akwanya bi say obayi oyoba asamo ha no a me nyini so ba betena mansan fidi kase so abeyi nanim wa ha na unso so ha wa anka unso mam so obeyi hu ano obepese obeka bibi a kire obayi bibi sese Jones se menim dia wo kana se dia me kan se asamo ha no a wo se ono nipa kwa de bo wo amane se na waye ono ha no nti no de abeda me ena me frɛ wo nso waba ena wa bekirem so ensa ne de se me no ma me hunu de me yobia mate no ase ba de asie na ha no wo bepese wo beka bibi a kire no e wo de asie no ho na me de asie no would you want to apologize yanka brofo kaka bro apologize medical apologize na me ni ho me baby anso me so me phone so bi wait the fact that me consider me say apologize na ye say wo wa clear ne say me no nsa me nim ne me ye bia enti say ba ye no ba say wo no nsa kra e ma warning shot kwa nka wa hunu you get my point enti no de wo ka ye no wo be pese wo be pa na chew ewo hu aha no de aba de asie bia na me ni ho ba de aba manim ni muaya o de ama me e na me gina so na me de sa asem no abo na me sa chopa je se chopa sen. First things first, would you want to apologize to her? We didn't maybe say hold on, what's me done panka me ma. They toss me no be wan me nya no. Me ne wale wu. Class 4 do. Enti wo be pe me pesa me hye wo se pa na hye wo. But wo be pesa wo be pa na hye wo. Na fe de to so ni nyina aba na mama abedwafo abem. Me pa na hye wo. Ene pa na hye wo. Are you seriously? Amenya ho de me bia me pa cho fa che me na wonim ne dada
na yɛmfa kwan a mɛfa so asa wɔ ha no nyinaa nso de ɛbɛfiri to the real dia mpakyɛw nyako Mami nyako science student a watimi adada de wotu atwitwi bemma sa najo now the biology e physics e chemistry ni ade sa tam na to so me concept yi ni styles ni ade ama ma watena chese yan consider the fact e wom said e wo kan no e wom pa but said e wo kan baby amukokokoko e nyina no me na me ni hobby sese ya beto ye nyina ye ni wiase nyina ya dansefo o se opawachew o se ne se acha pane de matie na emu masem ho asembe ne ho ma asem e ho ne se o se wono mu nsa onim ne wo ye ne wo kan so kura wonim sese wa mama hunu se wo nyame a obeye me bone wo bra wa no mu nsa ade a wo ye no de ntia me de ne ba ye nyina kan ka me fa ma ha o me papa ma frena ayani wo bia frame ayani wo bia no frame me bra kwa me frɛ o bia wo bra frame peke wa phone no frɛ no peke no say aya Sunday na me phone na me de frɛ na wo befa amena bu akuma konta enti ne ye na yi saa Sunday na enti ne me nkoye na wo meti ne banana no na meti se ma frɛ me say Nhyira fe ma frɛ me enti wo bia frɛ me okay obi an frɛ wa meti your friend wa ba any me de pesa wa ya me then I'll persuade your mom o mesim me nko me papa frɛ no o mesim nko tie papa manu masem I report to me police station wa ka to say wo mfun so wa ka to say why am case me say wo ba me say me ba police report I want police station number me ba do job no ane every say be ma wa no a woni wa ane mame wo be bo me minimu say wo san ba me fie biem Rahel na wo papa frɛ na wo papa frɛ wo frɛ me papa fie nko na me sumi fie nko me papa fie na atim wo to was me tim papa fie ne baby o ten nko na me nso baby a me ten nko me ba papa me busuan fo Rahel wo busuan fo baby a watra asem no de free no watra wo busuan fo na ade aba busuan ho na ade asem ne bre me what am I say enti empanyimfo atete ha nyina ya asemi mu dansefo we are all watching the next step Jones obeteki ya se woni akokɔ da yempre ne dabre what am I say wa ye bebre atwam die but we na atra busuan na aba yen ye ha ana so opawachew die si ye no entwa yi wo se wo je pchew pa de tumu a emfa o papa de no mansa oji tumu se wa meto se me ne be meda o se wo oji tum wo frɛ de man kan kyerɛ me say there be question ani there be o de sanity na amansa yi na wo se oji tumu se wa meto se me ne be meda me hu so ne be ma bi ada wo me hu se be ma bi an so frɛ me phone so awa se ma okay ma ka se be ma bi frɛ phone so be ma frɛ phone so afon no ne su phone kuta nyame ame de anya ne santina be di wo phone ya me nya nsan kam phone be di wo wo santina wo phone be di wo anya nsan kam phone be di wo me ba me nka be se me di musiku ko bi so na me ko nche mo ba de ba mo sa de me ko edi mo de me ko akire o your friend is saying Rahel aseme ba no ne edeka what am I say na se de wonim be me ya wakora no da no me ma me tufu bebre big mama kansen bebre etomre bi ankonua no bi wo hono mo a ebesue wa eyere wo kon eye wo dia what am I say what na ne ho abedu sabre nye bre we mu na beka sensa no nti wonom dada ye nyina beto ye nimu yi die ye nyina ye bebom ni apa no pumasi be say ye try na anye yi a afei na wade ne kwa busuan na de ompese mo ye no maye ujitum Jones wo chawpa no fabribisi so kena said ya wo kan no ama de sa na ye no big mama me boa mama se me di bisi so me di ani de nhame se bi so me si so wie na me problem solve ye na fa solve asam ne ye hye de ya ba ma di se mba bi ko mba pam me ade ba kwa me mu se nyame wode obi apama anya wo nko ane ba ma wo no nsem ba se wo bo wadwene po sensa ne meja ya hwe edu me bi a wo hwe a wo de bibi be hye obi ete se wo anche se wo abra boye wo de be hye bayifo esu bia na ye wa na wontimi nkentene wo ho na wonyai ni obi na so won sa de kofa edibu anum enti se wo ho de se hwe abrabo na ra he fam no e wo wo side no enye izo ebi a wanka wontimi
bema wonum nsa de na setena den ebia me se wo ka se wonum nsa na de wo ye ne wo hunu ti se sika na ade wo no a wani ba ade be chene waku no eni ti kente wona ye wadwene se enkola wo wontam wo bema wani aba fo na be hwe enkola no ba bia wo kwa wonum se ho be kwa konum nsa ne enko ho nipa a obetwetwe ndo wapo nipa be emfa na damfo na ne wo yiri ka emmom na munya madu se mo bobra no mahwe enko menyi ni se Rahel wo kan wo do no mama Shairo sofo ka kire say se wo be no mo nsa wo de soma me na me nkotomre wo ka kire ni say se ne be ya wo konko se wo ho ho enti no yo ka me me nsa nso na sa kotomre na se me ko ye no me ja ko no baba no pie ko no ko no ne nsa no me ba Jones we wabrabo awo mu anu no Rahel asem ne ye ka me nsanse no mesrew Jones me se fa bibisi asem mi so kena na me nkomanim na afa ye nhwe de betinya ya aboa wo e wo de wo ka no homwa na wo pe no ye nso ye nhwe de betinya ya aboa wo both physically and spiritually say spiritual ampa enka me metada ye adwuma ye adwuma 247 dima me pe no se me kokko fancy me nka say ye open no. But physically, there was psychological treatment, there was therapies, I did my drunkards. You bet me the waffle be more, you bet me a jay. What am I say? Ain't it Casame home? Mr. Diana would see chow pan a swikina. Nasem no men coming. Mumusan and the Kodia, I didn't know about Mumusan. Rahel, then on French chow pan and I say, what can I say? Mean person Rahel Beckham. And I'm Mumusano. Woni ni opa wo dia ma no ene don mini ni opo mumusa no right then on fan pacho no mama pacho me mpeni sika me mpeni hwe me de me hia ne se me si mabusuafo hwehwe no se wo beba nko ade a obetia ma no aso obetia because asem no nya directly me anu no ka kire me se ya frɛ wa wo ma se waka ne TV so se abusua hwa ne dia ne madada mra ne nyina ye ntira mu vi se wo de bre ye ha what am I say se wonu osuro se bi oba ho waka se obeme ache no nom ne ade enti madada mra ha ho na fa years go me ma ho biu o ma ho biu enti obeda ne na ware o me timi fi o no so tin po obetimi o mra me ko biu okay eh won so we proud kakao no me proud o na oba unni mi problem da na sa ka che ma call report ma police station me mra na me cheme me mabuzo ni be no ba yi me me ni obi o yi mi o mi ana bo mbra o Jones me mi anka sa me ko nice man me ana me ko me ho de eye madwuma pem sika o enti me ni obi o be yi me ntimi ma o me cheme ansa na ma be dem ho enti me ma ho no custom evangelist nine man let me sit out we sit out nine man okay thank you okay to me men peneso sa dante na pa abaya wo achi to me okay kama bi alify kan pa na abaya we on deserve pa chaupa ya on said you should call us on said no ba me kan yo said you conclude us and you me woni mu no udi no wa go be yi wa na ase akonya obe yi to akonya on ba bi oboboko yeah osuma fidi ofie yeah I know enti wan hwe ya naima obena moso na wapia branti akoto gem abrekora we otu we so adupo bi nti enya wade enti o we ompe boy no get where to we ompe boy no no in statement on so bi say boy no we state in the class me da so do no enti me feel no say bi so ba yeah me da so do no ade na menye two oso ompa chew osemache BBC so osemache na bisa no on say a chopa no kura no ode ma we no na ne so mu no kura ma tun so no pe BBC so se mu misa no because they didn't fit P4 hwa se be man sore na wa besoro no no wo twe no afi ho a enti yeah we so saka chere ne se me mpehwe so oba eka se me mpehwe ne mom brama me bi papa fie dia se bo be no a chechere da ho a wo meje naima enti asamna eteso aye kan naima yen kan ye bi ko abaya we wa hwe yo ba mi ensa sifo okay meba Rahel amen me pese me one oba ye unse etie wo da di kan no obi oba ha bia ye tie nasem what am I say ye tie wo
de ya me fe ne se be me ye friend wo je so e na wo se wo beba ampa wo de ose ayoyo waba now papa wo ho na san papa ho na ade asem no ba ha se ya ka ne ha na be ma ne se wo pa wa chewa be me wo wa ne be ma na wa ne be Mama pacha me wa ne bi on ware be ma ne bi em pacha dabi ade efi se wa ma mi suro Dada de na unzuru. Suro pa. Dada de na unzuru. Menim ha de yenwa wade ha. So many years ni na unzuru. O wode na nsi so dada njia na nya yindia. Na botre Jones. Empanyimfo etufo da no. Ye tufo oba de be ma ya de a ye wo kwan fa so atwini mu. What you say? Me ware biem ni ade but ekọ na nimu no na wo tete ne ma so. Nkwala we ma wade se wugya no be ma kro no bi na be kwa kofa no. Woni ne wo ma enti se wetimi atena ne ho abedu mpampansuo yi restrictions no ne ne bi ne de be ma be men manim ha die yema na another chance na yemfa restrictions ne mo akro no so opene ma no na yenhwe ne kakra yenhwe sense san ye be ba se bibia nsi a afei na wa bepre wo nkwa pacho on se edano no o ka se on ware ne bi okay en ka se man ka evangelist kan yi e ka be pusu ne kakra na wasasi se na wo so on ware oba so pro po na aden na on pe edu me bi e se aha ye nwa ware ba ware bu abu a asomdwe ba go and pretend because ye ntimi ncheche ne se chinchina wo no e na omu mienu so na te na omu kofie enti wo hwe abeka obeje ba but obesan de akoya be me na abroso what is it fear alone, that mistrust alone. One na wo ma say pacho me oba penyi wo say 15 years you di ho wo say 4 years 15 ne 4 years pacho enti wo ware Jones obiem pacho dabi okay mate no kosi ene fa enkra no ekoma o papa asem a waken research o papa se Jones ba ha na de o kan se sense o kan se oba wa ye bechi no no nti e den ma no se obeba ho na ye hwe kwan e betimi afa so wale na nkasa kura wajai dada ka wa na hye no nyemi ka wani anya o ring ni ka wa wonu woti ku anya no hwe ka wo mi ka so obwa me ne wo to na ko anim anya wo ka wani enya wo ka wani na wo ka wani ne de me ne wo to no wa ko anim Diamond ne wo na ye free mu enya wo na ka wani ne de mama mpacho ka wani ne unse Diamond ne hyem na atuo enti se ya me ye ni sei me ka wa e pure yo bi a e ha no wo enti na madane ni sei dia mama wa to ka wa show dia se wo ne ba akukọ na me hwe no emi na wo so ring we na wo dia show me nse ya wonu sa me si adwuma ni ntini me ntimi pa ring ni nyaji sha enya white nkwa na we me ni ka wa me hwe ne e pure aya wa hwe me nie aya Jones wo ya maku pani o wuti ya se na nka no ko ya maku pani o wuti ko mo hwe ka wa me pure wo ya me hwe ka wa ko bi hwe kawa bi sha mu ye nsa se kawa sha bu se ka dro kawa ne kwen no kawa wa ja wa re dada kawa sha ma mi yu nsa he o fa mu nyina mu he se kawa sha nsa na yi free se hwe me ha unse ma ka kawa wa re wa ja dada enya fe na be de betra be se menu ngwa se ne bi na wo ba se wo be de keke ne wo gumani ma se sa be ya be Jones aha de ne ngwa se de ja wa re ba ha ntina unim se wo be ja wa re o ba ha na wo fa nsa ne mabuso ne buso ne be sha wa re Tansani bre fie se. Tansani bre fie na be ka kira mi se nya o kan ya na. Ona re ba. O ma ba mu nya o kan ya na. Rahel. Asa what to be pen. Rahel Me tansani ma na ka kira mi se. O ba to mi se be ma. Na o ka se obi so be ja ware a. Obobodua na se mo confuse ya wo mo kon ba wi asika. So obi ja ware ma fa nsa na bre buso ndia bodua ma nya obi da what is that? Eye de ntina se sata mo wo ye me boni. Eye bia wo ye me boni na ma uso sa. Me ya dia bia wo ye me boni. Me ya odi because wo ye me boni a ade ntem ko bodua e be nya wo. Ade ntem no obi je. Me ya wo ko ka wo me ba Rahel ba ko bodua. Rahel e bre ko me ba. Jones oba no so nwa bia mo se ne sen nwa bia ma me awale je se nhihye nipa chenchen na nchan ebi ku na de keka ko iku na ebi ku na beti ma fam mawu ana so no beti mawu de beti masi wo wiase enti won wale bi wa on fa nsa ne mra
one time baby na maintain baby from long years I feel mo bi na no aka say na di o nware bi okay na me pa che oba no statement ni say also o can say odinsa ne ba obebo ne dua dia body yi free na dia ma me asem oku a waka na me nti bi da no won so bi be ja wale mo bi di nsa bodua manya nda de no waye me okay ne waye mbone wo enu na me dia yi bia na se e na me nti atia me ko me nti atia wan kasa me ko bodua say waye me de na waye be ja ba wale ma bodua right bobu sia ma ne na mo mfa ne sankoma no na asemu emfa na asemu Ohemaa say nka me wo mu a ho ke yempe wa ya papa no ba ne mfe papa na yɛn hwɛ ɔno ane ne papa asɛm enti ɔno amfa ma ne nkɔbɔ na ɔno ananum ɔsi wontimi enti na nka papa no ba wo ba ne nka yɛ sere ne apakyɛ wa ma Jones sɛ wɔ ka bibi ne ntwa ya nka agya ne mfa nkyɛ bado ba yi si ba bona bona wo so nko bi enti bo na so obo na ho no di Jones nsa koma no nyesa anu dia o de ba de mingu bo ahụ na ba ndị enyi meku ani hori sane bi o wo de ba ndị mingu o de mingu Jones say mama ade me pese mu se so bi beku a o pa me mfa nko hye o mampani kura anim o ma emfa se nyanko dan so beku onku asem na ya wade wo de wugina so enya me de me ho ba sha wonsa ahụ hye ye nku beku ne de okay on recording more record it to her wa be sai wuti wo TV so amansa nyina nim still wugu so right it's very difficult to say waka enti onjintum say wa fe de waje atumu say wanya anya dia enya me de ne nsa bebre no wanya be ma foforo bi nti na wo ye Jones me nya be ma foforo na mo tu ko yuti ko mi nim dia ba fo ma me na mo ti o me na me ma so bi na mo se o yuti ko me oba ma wala nche o yuti ko mi wo na ba mi ti ma mi firi ho ba ko be se ko me ma abadu am so be ko fa ma no de be hia ko mi fie ko wan so me hia ko ndo ma bere wo na wa be se ko bi da na tu be ja wa ya ha no so dimba ja wa no ko be ya waka no ye beboa wo ho na ensa no watimi ye ja wate ye pon a ye ne obekasa na ya pe anopu masibredi amarayo ko babusua mane na fa be mensa koma no wa all right madam ase just je wa ho me e ma me abusua fo nkomo etosu mienu e wo ho ye bedi nkomo no se si ya kire se enya asem ketua we wase he maame me maame ne wo kire me wo abusua fo na me hu ba bi omo maame ne wo mo fa maame ne mre me maame ate say o ho ye what did he abete emu aha ntina wo kasa da boko no abete ankasa be ogbo be se de me gbo bi bo me nkomo ewe wo na anam de na Dubai me pacho de nsa me ba ne say if you say wo me fit me nkura bi e be say menya 23 years minim me ma me abusuani bia na ye wo me wo Nigeria ye wo Nigeria wo free unim se mu free minim baby ma me abusuan in fact minim baby ma me free ankasa aha just me papa abusuan for na minim so mo ne free Ghana so mo free ado o maase ba me ma me de minim na abusuan ni bia send father side anani ma me side and for about 5 years in the kura ko says ma bona bisana say ko wan kire bi ko ye say ye nyini baby a ye kwatena ye no so no ye ni abusuani bia ye den e wo ho maami bi na say ono no na ono so wo Nigeria wo nti e ba Ghana no ono e na ye den e so ye mu a wafa ye say abusua ba me ba say maami nso dem e nam so ma ne ba Ghana ne say be ma bi na wawe no no de ne ba Ghana ha aha e na omuntama ye den atete ba na woni mu papa de me papa de film ba na busuan for the minimum woni mu papa busuan enti de ma oba ha pa ye dey me maame me pese maame kire me ne nchi se de be ya se da chi bibi esia no metima ye dey ehu omo na se bibi akra na me no metima ye dey akasa because me na me penny for e ka no ti se sabre na o tias ne se mantima mo ame ama anye de ehu omo se bi o fi man hwa because at this age I am paying for responsibilities and can you say me here a bit to set them paying for responsibilities bit to set them me rent castle feel free okay me rent and even so I require me and I'm responsible so them be a worry no then okay so mujaye no
ɛno kora ka me ma me nyɛ sɛ na wɔte asɛ ɛnam sɛ ɔmo gyaeɛ no ama wɔno mo nsa ne wei ɔne bɛrima ne gyaeɛ no na ama wo ayɛ sei yes okay nti ne ti a wɔtwam nyina ne sɛ wopɛ sɛ wo hu o maame nkyerɛ wo machi na bosuafoɔ because for 5 years ni me kwa me yɛ sɛ nka TNT me am sponsor na nka ɔmbra ase na sɛ bi ɔbɛ narrate story no sɛ ne obi ɔbɛka address no kora na obi onim ne betima ayɛ den aboa okay but so wɔmba ma ya nti aha kwa me bae na ayɛ ba me twa no nto sɛ me beto ne ma nto medi machi na na kyɛ sɛ wode ne bae me di ne bae nya sanka wɔmba bisa no deɛ wo kan bisa no boni din ne bisa na nsa na mama na kwa ba yeah root na nkasa kasi na mente deɛ mo kan bi okay me pɛ ka oboa me na nka ne deɛ wo kyerɛ me wɔkyerɛ akwan because if you tell me for us me wo mfa me nko fie da ye wɔ Nigeria kwa mfa ya nko ne kuro mu da ɛne de aba ye ba 15 years ni okay na me fi Delta State me papa o free Delta State warrior saba okay me address na madam man onim but me mama ye fantin me nim say ha no wo me o mama ye fantini this o papa na Nigeria ni enti o mama unim no kra wa hu ne da na sɛ me hu no minim ne di o de say Georgina Mensa fanti kro ben so a takradi bo mi ko oda onko hoda se sɛ o mama we so wo de dot to enti o ma wan hyada na o mama antena sata na mi minister but according to me papa na see of takradi but ni di minim Georgina Mensa enti o mama aside na o be pese o hunu ana both side ni na so Nigeria dem ma dey address ma o the address amano attending to obeti mako but for also pese o ne wo ko waka senka transportation no abetua because so na onim ho nti nka ne nko na nka ko kire no but o ka bia o pese o beko see and the situation do ayen want me fu cause kwani wa na onye me na start ha no na o se waka dada then thank no na Mr. Father na net na me SS2 me SS gra me ko 5 years yeah Ruth mami ne dey nti na onom nsa adwendwen ne doso wo ye come and so pa o eden ni adwendwen no we say ukra nkoda nan se bia ne se omo hwe mo ye 5 omo pa o machira kwan ya wunya nkyere yi ti se wo de adwendwen ne doso na wo twa bi adwendwen ne doso na wo mia bi na se bibi tuwa wo ja nkoda num na kyere wa bra omo hunu ba bi omo befa wo e de adwendwen sa mpacha wo say me be mo di me fi Nigeria ba chapada na Ajina fa sakoye se akoye di mam sia ntia na say so solve problem no udin de say bless ajoa jewa blessing and some solve problem no baby adri de se wugina ma wo ma no ko obey say no no kwa no ono na eye okura wo mu rent no ne ade nyina obomodin bia just to make you happy what am I say enti mfa woni bra wa bra woni be manager pade ama ye say free won sakra what a brofo kaka oh ne enka brofo na na efiada so I mean change reverse na me hwe say metimi anya brofo ni bi wa kire wa ba no question oh kaka kam family huh you brofo ani enti taking in alcohol no it won't solve the problem. You get my point. You just have to be there for your kids. What am I saying? And na say obey Nyankopon ya adom na osue no nyisen de wontimi mfa nko Nigeria kwan wa nti ye ntwen na owu fa ho fa oba fa ne ko Georgina Mensa ne no ane Georgina Mensa wonim ne nua bia din e water crade who want a picture ayira na takwade no betimi akai bro no anam wo so
Yeah, because it's my okay. Me patch met my bem kakra. Emre bi me bisa no and no work say as omo in Nigeria obi. Okay. And no maame ne o panija awade no. And na maame ne ye de ba Ghana. Nti maame ne ba no de ne nuamu mienu bae. Aye fe ba ko bosse. And ye fe ba ko so Patricia. And na ba ko de say bosse. Ya o mu nyina o de o mu ko takrade. E ye onu ne nuanom. Okay. Auntie. Oh no, me maame no kra na me bisa ne say even sang American say onuamu no friends omo ye 3 and o se be man no de o ka Nigerian de friend Godwin Oribioye. Okay. Inti me maame no tie ane edin a papa de man no blessing Oribioye. Oribioye. Yeah, Oribioye. Okay. Bless Oribioye. Okay. And na ni papa no o maame nim say din no ase ke so bi maame George na men say hwa obehu say ne ba blessing Oribioye. Yes. Wow. And na ni papa nso din di Friday Oribioye. Yes. Okay. Papa na film. Madaroma bia ye network range na de minim say ekwa akiri. Say ye hwehwe maame George na Mensa a wukunu de Friday Oribioye. Wo ba blessing Oribioye. Ose wo takra de onima no. Ana wo ma wo de wo mu free Nigeria ba any de say Patricia na bosse. Wadaroma bia na wusu ni maame fantini bia ode George na Mensa wakotena alata memu ode alata nkoda Patricia ne bosse ba ye nso abonamane se ne ba blessing ne nananum nyina ehhehye ne kira kwan madaroma momwa mayehu nti for now no ye ntwen now de wo a onfa wonko o papa nom ne ho no first na ko hunu ho na ye nto ye bo ase nye proper investigation so ha e bia na ye hunu o maame mo society no why but me futu you say insanity whatever belongs to you no erade the amount which is your life what am I say the ba wonsem bia every wonsem ekono meaning say ameka wonsa enya de ewo nti say obi abu kwase na wafa wo nipa bra ne brenya wafa enya hwe let it go why na set up for your children sebe ya da chi bi wonso bre nkoye kwa what am I say nti mane house akoda nde oba how mane how kra why ehia nti no ba me pacho na me bisa say can met me ni old picture bi da say and wasesa kakra te bi kra na busuafo na say ne maame bi kra hwe kra na no okay what dey afasa picture ne bra Monday na yen hwe yamua ma yen hwese betimi connect wa obra connect bia na Nyankopon aya dom na yetimi yehunu why we no kwa me phone say soft copy who yan can they call the my intem but still we revisit it you be sign a former producer or no gen number now they are sending what it tika wakuma to yem mo chinyira akura sa what I'm seeing rapid improvement pharmaceuticals in the federal cough expectorant in the timi wapa mama no agina obo no nyina no ebe yi no nyina free ho edupai common cold it was here misraw ebema wo mene mu ada ho na obo nso watimi ada ho enya ma bofra wonyanya nsiensia saa so na absor albendazole tablet nso yema wo bi a wontimi na ne ananu mu ato wa lose appetite fatigue ache wo ye bibi kakra bi a na wa bra misraw wodra wo hia ya absor albendazole tablet misraw edupai wo ba tai a wo fa fro enya ma akwada wonyanya nsie mienu nso ma no bi nnum pharmacy shop bi a wo Ghana ha bia wo benya bia to ye kira kwa the Sphinx Road na yewo ye by Royal House Chapel. Your number is 0536 661432 0536661432. Syntax tank ya anya bisifia all the time. Ensure no ebe flow say ya ta nature say mofra eni mpanyini nye ni age abasa our kitchen eye o bathroom eho eye very serene eho eye clean fi say ensure no eba de bia ya sha so de da ho no ya chechede me pa cha wada Ghana ha maybe abefa bia syntax and gain 18 months size out pe na fe amount color ebe bua eye wo fie no
deɛ kama ne de ma agent no dɔɔso eti frɛ number we so ne nkyerɛ obabi ben wona nso kɔgye odi asisi a ɛyɛ 0244 335 168 0244 335 168 syntax tank say memo aso nte sɛ ɛyɛ strong and afi ɛyɛ tough obana de sua bɛkɔ nanim sorry now what me asua de hunade pa de na ne Orion Cyrus Publications what the enwoma ni GS standard na ko syllables a yesua no eno a na wode aba crash books no ye nursery 1 and 2 KG 1 and 2 primary books ahodo ni nyina nso ye wo bi ewo yaso ho meka textbooks no mesra wada regional capitals ni nyina ye wo asoye no bi ewo ho Kumasi Accra Sunyane Takra the Cape Coast and Afeko Florida your numbers ni eba time fa na obada nti frey ene ene wotwetwe nkomo your number is 0555 313658 0555 313658 you better be so afraid 0249 411234 0249 411234 Jemfu Accord I want a weekend in Israel any babe mom have a fun kakao a luxury hotel apartments are say you were 1 bedroom you were 2 bedroom apartments you were family rooms and after you were suites including executive suites Mr. Wada you boni very affordable ade amoye no mani nye ho very affordable ya kire say kakra bi ekura obi oduru Jamfu Akwata mu nyina mbako suspension nche ya be ma ba bia ama wada ama ho atimi atọ security dey Mr. don't go there ya what top notch security services I just say wo beda ho a we safe ya pono no nyina na wona aso ye hwan we experience say wuntimi mu pono nani na wunra honom enti bogafo no amaba no enye bogafo nko a ene ifra obey na chance na ye na fie ye koda he ye ko Jamfu Accord en fa ne wo ye wo Daba new site e ho ena ye wo Mr. Wada ye number si na obetimi afre number na ba ko pefre so na enquiries bia opebia no reserve dan no bi ma ho me ne ho na me wo ho ne china joda na me free ho eti Mr. Bomado pese o shia me crowd e bra Jamfu Accord to ba beto me ho ye number no e 0244 747474 0244 747474 what's it ho your number 1 hotel apartment o Kumasi ya wunya ne seso e wo ba bia ya ko Kitima Herbal Center na ye ni nkomo kakra ho ya de no tete wo no ha na ho beto wo doc me mo akwaba na wapo mti say nkopo adumo yo wadaro maboy nkomo ne nkwawie Kitima Herbal Center de obi ate enka onim se ye be kan infection ho asem if say yan ye tima ko fa pada nwanwaso bi aba se obi a wo infection de onya pada ibi na so wi a infection no emu a enti mo ni nyina be wu ama ho aton okay enti se infection bi ti se e bi syphilis HIV ana se hepatitis ana se hepatitis B chese yale bia infection de me pa cha onya sa pada ni bi na wi a emu ni nyina be wu ama ho aton okay obo se samre obi ati honum ne honam hyehye no odware a na ho keka no amoa ne na ne widiem ne honam nyina kyese wa preso a wogana hanum a onya sa aduro ni bi ento da ana se amoa ne da go ne widiem a ne ho nto no but Kitima Herbal Center ne yakofa sa aduro ya ba so onya pada ni bi a sa amoa na go widie no ma ebe se mfie adua na bi se bi doctor me de akura be mfie aduosia enti sei na aduro bi se wo ho ba ye de aduro no ba ye no obi a obenya sa aduro no bi anum bia no me pa chawo emo ni nyina be wu ama ho ato obi o hono ma bo se emo na me se wo mu ba o widie mu a wan hwe ani je de ani je oni nje da no ba o widie mu a sentence e ode ba no obe un se obtimi de nsuo be gina utirim odi nsuo be gina utirim abekọ hospital baka jo se glaucoma na aba woni no so ba glaucoma no so no okọ yarsabia ye de nsuo na be se agu woni so okay pa chawo unya ye pada ni bi na se wo glaucoma me se amanfo bom nsam se ne se glaucoma no e wo aduro sa ono unya pada ni bi na madam unya pada ni bi se wo wi a obo se nsuo na gina otirim nyina be fiefi ho no amoni so na aye fita no ni nyina aye nwan wow me pa chaw se sa infection na se sa pada yi se unya bi a me pa chaw se anidane na wo yam se o fabro de na da wo yam se bibia wo yam bia no me pa chaw ana se wo so abro so na se srade na do so me pa chaw eno de etwe kura me pa chaw sa pada kuro ya o me sraw se pada we se
obenya say yes obi ho no ma kidi ni kidi anase ni kidi ho aka me pa chaw wonya pada we bia maka chro say sa amoa no omu koduru yam a obekọ doctor beka chaw so wonya oxa moa wonya kidi me pa chaw ni nyina ya sa amoa na akro na me pa chaw wonya pada we bia bibia be kama e di amaw me sraw se o ye be ma o to obo se o be ma no fon wa na fon efi se ye de first way aya wunti no obo se pada no ai moa na akowura obe ma no enti obo se obe ma no fon na fon kete me pa chaw ni nyina ya sa pada yi wonya pada ni bibia pa chaw obe ma na afon ni nyina e be sa atiesi obi eye be ye ne aba na be ka kire mo se sa yare we ye de wo enti ye wo obi ti se A B na O so when o sa sentence we necessary yare we kan wa hwe abeduru doctor be test ro be ka jiro say yare bia no but wo wo de wo de mo de o timi say no ma bi dwu o timi say yare abeso so mfe eno mfe asoso wo chirin kase chese o ju hu a wo na mu dwu ko to dwemu wo na say o ti ato na say tofo me pa cho na say nyina tatai me pa cho ya kan chiro say infection a o njini obi num say infection kura na enye ye fun yade infection timi ye obi ye fun ama se ye twa ne yam be temperature then so ya no operation ba yare no aboa no on fi ne yam enti stay yare ne da wo ho enti misraw sa infection mu awe no maka kiro se so oba obra boma wan hwe woni nje da efise eno ma odi ba besuo no sa infection enti ama obi na wale agu because on fa be ma da o ne nso so enam se ye de yare no wo ni enti eno ma egu no ne yam no anase egu na se no me pa cha metimi mbie ma no nka no studio mu ha no enti atete no emana wale enyina me pa cha ni nyina wonya sa pada we bia sa ensuo na gina wase no na wahye antade be na sere ensuo no bigo no be se eyamoa we maka tro se enye doctor yare emoa ne yentriti wo mu yekum wo mu enti sa oba na se obenya pada we bi na se wonum na se moa ni nyina wo fi ho no ma me pa cha sa yare na etete wo no ni nyina ato ye de etwa me pa cha ye number no na me de tuja no ye number no ye 0246 91 47 17 ye wo Kumase ebu akwase paase Kumase ebu akwase paase o mesi gawo eho na benya kitima heba center na mesrew se wonya kitima heba center na wo benya sa pada we maka jiro se yen de enam se e bibia ye kanti no yem mahwe woni enji wo sika ma hye botom abra wo ma benya ayaresa wo ho kitima heba center se wo beduru ho no ma o timi se ayaresa nkuto na benya no ho se wo osa se owo hania me pa chaw say ya awo ana say koko ena hawa magajo say ya duro say nsa na wo benum awie no nya koko bia wo ho bia no na mpa chaw na ni nyina prefi ho okay ensa say wo pressure ana say sugar me pa chaw ena no nya no fokra magajo say emre bia obo hu say ne bia obi yes obi ena sugar na ye no ana si twe yale nti etwa ne nan me pa chaw obi ni ho sa emre bia kitima ba santa me ka chaw pi say eyesa infection mu awe ena betima mani pada seri ekura to ne na ye be ye de e be twa free ho but one hwe be ka chaw say sugar bia ni ba bia maka chaw say sa nso na wo ye oba na say wa wo ho aden na say wo suehie be gina ye ma be ka say wo sa asabransu me pa chaw enya asabransu ni nyina ye sa infection me say yare bia enipa ye ntumi ntuase ye wo wiase no eye infection etina mebia me ka chaw say ye wo one president bia e friend ndi ami ono odene se ekanipa na mo we na mebia me ka chaw say ye bia ni tirimu mrofu ni bia ni tirimu no omonya omuhu se infection mu anu but omontima nkum mu anu wote ase eno enti ne yakofa nua bi te se pinyini kankwa dankwa kire ne kakadu no mohwe no ene de aye nui na se nui bi wura wo widie mu a me pato no obi na be ka kire se moa we ebewu emoa na wo widie mu nyina be dey ebewu afiri ho ama wo so ho ato me pato se ye hepatitis B me se ni nyina ye moa sickness sa ya lewo mu nyina wo bakitima ya ba center me pato atu nyina etwa na me pato se obi wo honom na wo pra wo a me pato tutu amerika bra kitima ya ba center se wo awo party na wo pra ebia na no dofu bi wo oni ni hia ensuo ntimi nko me pato chima pra ntimi ma
adida ne yɛda ne yam saa yale wɔ ne nyina wo ba ketima yɛba center yɛdi ka yi firi hɔ nsakra ne de awodo na yɛde ɛde amaw enti mesraw tutu amerika na pra ketima yɛba center na sɛ wo benya ketima center pada ni bi do a amanfo pose because obi wa na yale no ha yale wɔ nti no o yɛtima ma yɛde na ko gyina konfufie so wɔ nkɔm because ɛmo na egu no ho no ifie mo tia na begu no ho me pa kyɛw ɛde nipa bebre akɔ atetie mu a kyɛsɛ obi a kyɛsɛ wo mu hu baabi ɔmo fa but o de oni kyerɛ ketima yɛba center na benya pada we bia me pa kyɛw o yale nyina to yɛ de ebetwa ama wo so ho atɔ eti me de me number no etwa to e number no yɛ 0246 91 47 and 17 17 the American say ye no man gugu baby bebre e fa se tamale takrade chese baby bebre enti wo fra baby a no man wo bia e be kire na so aye dey okay dog sense number no so ebiem na yenko your number no 0246 91 47 and 17 17 kuma se ebu akwa se passe okay o se mesi se passe gawo bia de obesi ho na so aba be ye. Okay. Abusia yako Kitima Herbal Center ekotwetwe enkomo. Awie na na wi afi bretuo o patcho tena sekakra. Ai eye asante mampo abusia panyin wo hwe ye dendende ye cheche no pa. Ba bia edwin no ye ntwa ye ho na ye nye nkrato kakra ye koba de aka nyina de beso so ma be twa ho basese a. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 Aya make we go. Faminante. You are going. Abusia mama ma wa hana mensa ma wa kwa babio. Aha, Nhyira 104. No ma wa na kire se ya saka puma na enso ye anwamu. Ano da na ye ni obai tena asidi nkomo no se me wa 30 years. Na enso mi ko hia boga bi. Ya me de na mnim se owo be 40 years and 50 years. Na enso me ni sign o ye me ho ade am ne betena mu se o 70 plus no wa ma ye the exact figure. Eka ho na ensem bebre na akoso abaye nyi opanyini no nantiem akoduru se afekura de wose mra ma hihya ma oba ma ye ho ade ne wawo ma ene se ni fie a metupunu ma no pa no nsia na mabie na nwumre no nsia ama obai obekwa achima beba no obeka ponachi enrada producers bo adwuma papa wonum ne power willy gh wo ye adwuma menye zei no waje abasobode ogana ha nyina ntinya asempetwa wonu bomodin ekọ ho hu opanyini no ene ne kasai obanu wa emisan se no enkomodie no akire no die ne siye ebra producers efree honum no mame I want to say baby aye boko no smacks and so they why wadwen se obehye ne de na se obehye okay all right anu abra your producers ba honum free hono de ne siye Bacho endo mu from ka so mbie gate no na me nra inside na me ndware no ma me na de achi a ni ato enkomo ne so okay enti endo anwumre no obie gate no e na me nra inside na me ko dware na me dai betando odi ma tempa ba ni nyina ma mbie ma no anka hwe obie pono no ma wo koda wo dem me ko mi dem they say wo ma no way Emane omu school de omu ko school anapai. Ono ana de omu ko school mo yesay. Omu ye mienu. Penyin owu manya fie be say. 5 years. 5 years. De odi onso anya say. 3 years. Eti no ano obi e wo ma wo koda wo dem ho na emum wa ma wo nchen wa me bisa sa de kra na gba wa misahwe. Oba obegina me puno echi ano o mbisa me hwebet o di matem sa me de na ba ha atanye ne bi te se wo ka sen de no kan e ma me hu se enfoni no aye ready amadama momma ye nhwe bi ebra producers call ho na wonum ne opanyini no kokasa wa share ni grievances bi se o eno ano ya manipa bi no manu atia no nom ne ade nanso ha de ye nye no saa asemu ha wo bia so ba betena mansa fi de kese so na obeton na asemu abonti se wiase nyina nka bi ma na esa ade no abere ne so ma wo ye hu hwe enye yi yenso ye wa enu ye ntimi empam wo bi bra wo de na asemu aba ha se woni ye ebedi nkomo enu nti na ma ye gi oba ni tie ya no asem ukunu wo de sei odi Anthony Kojoro edi obi adi ni Anthony no aye eja Anthony hello
Papa, now what to say? Yo, yeah, then Uncle Pastor said what they want to me. What are my Anna Celestina, every boy and Comobi said, why and what dear, one and one worry. Now, Fen so I could do no, we are in the moon. One also what to any and some baby, say, what to do, Purumu. Emma, when you're quite crowd, Madame, or Bejana Home. I dear Nancy, Ancasa. I'm really. So now the thing now, telling someone that my income got craving show. Matimity, pa. About we are what you were new. You knew good time for Lambi. Penny over 5 years, Kitwan over 3 years. And now, me Bawarian, Shiano, the 2018. Naka 4 days na me 2 coin. Na ihu na me de pe asem tu ne no. Na o chere say on to me na me friend ko ma. Nim sa de no so ni ma me yare. Nti hwa na me nya time. E ko ni fie ho. E ko aso na ma mpani mu bi no yare. Nim sa za wona de na yo. No so ni ma me. Na osim na nakoma dura na jua ontumi na nam so o yes skaka krawo na mde mama me enti me ko no me wo han ma bisa no o ma me ho te sei o so mo ye no ho te sei o enye fidie ko wie se ma me no e be free na wo free yeji to mo de no ko yeji the whole go here. To more mammy who we are, and maybe I say, it's the same. Okay, again. I say, if you're now or two on to me, not so. Me, I met you at the come. Bear will soon or pity, will soon be an understanding and toilet. Minister. What are more? Soon be a man of bear saying. The man of $4,100,000. Sabra no de na wonya ne ho ade ni sia do me ne nada da me fa we da de na me dina so ware mi fa po tire ba no me dina so ono ya ko je list no nti mane na nada o ti bani mo mo bisa no sabebo a na ono akwa kan sa asem no ko je list tin Ingina submit to ne kente ntuma onukra ntuma de warukra wasi 12 na sa biti bida but we nevertheless method 10 to turn in pabo ne bibia ne kente everything na mfiaye ko ya kola hu ade ye wie I first kapra no bidin ya tie no anso kaprim so fa wana mo bisanto nti sa bre no ayefro no hwa munya be say Sikabuti Bessie. Nepatu. Me nim na me so ye dida. Le korano so ye. Me am ka. The grofo bas bi. E grofo ma me namfofo ye gum ye koye akola ye hu ade. It is ka ye nya ye no me yantu di ankyere me o. Ma ye ready kura me beba ku ngase no. Ne papa ba akon. E de papa nianu no ba akon se. Ono ne haya pata. Tension on my boy. Nti, see me say, oh, obey me sit down. Steve. And then to one can nephew. Scar show me. Or should I be what you mean? I sit and fear me. Nti, you better your friend scatter when you pay 3 million. That time. But I'm a woman say, me pen. Nti no. Na mama tell me ye. Oba ware me were bad boy back and over 10 years. That time now for 4 years. And that committee said, I go toilet. Now, I'm finding some 2 billion now. What did toilet paper not a panel to know the toilet basin? No, I can't find some 2 no paper. The appointment is a problem soon. I'm sorry.
I'm calling Sister Celestina. I don't know. Atena say mo comments ahodo ya abode ba ye no so hu hia ye pa nti making kan kakra na afiada ataze na ye bo jai ya kire say ye bebo na ye jai na se ko weekend be so ebeye de epa balebo kwesi wose Rahel my disappointed pa Jones enya rejai ubenya obo beto wase na one no atena okay Tilly Kwate or evangelist why ni nyina nana ma bats was say 32 and answer 23 minim de no person or can one say no okay Juliana Sam or say moon manenko obeja wade awode munyano no nyana wade no ko de baby Rowena ba was say obey fa buoma be ma no ori nsakra ukuru no that's all do say benkum cheche no so no Faustina Cha was say na unware biem de na o san ba ha ba be ye den akua frem pom o say wa hwe I say wa show be man da so pese o ware oba no da so do no na na ma si Jones me wo ho ma o Matia shu dom chese enye asem ketua sika brand chese big mama me da so pa de o kan ye ni nyina no waye ade pa comment no edo so but major bi ewom na me koba makenkan ni aka no Manuelin Asabia okay de o kan ye de na Machimota Forest ni mo Etimi and kind. Let the man from Shasi and I am caught na Ebama can YouTube comments no a buy no na fee. Right, Ohemaa mama now I say na menchia masse a queer often cry baby drune. Me wa kwa pa na menim say what TV ho ahwe. Okay, Margaret Amponza on YouTube oh. Ono sese. What say? Ye de radia se pa de fiada Ohemaa Benewaa ne obreku. Munsuja engum nana officer me cheobi Justice Aban was it Friday special them Vida Vidash was about Tobo take it easy na only be man enya no Justice Aban was it today ya enya sem ketwa ekura na free Fred Mag or say this guy pa dey na work and wow shada ko twabi afena o be ye ho ene na bi wa hanom see Teddy Ajete was it Ghana pa ye serious dear ni ye mu nti ye queen Margaret Amponsa was still baba no wanyu bi foforo but enche ubehu Jones afere yankwasem onye papa was a red card the man a red card man a red card also onye papa me say man a red card o de nya ne ho abotre no kwasa yes for me na minim ne me so de o da kasa no kwasem kasa man a red card the way kasa no o da man kasa o red card obey your friend say ni din na my Rahel right the American nyina say one Jones omo warrior no stage adru no explosion period na edu sa state we na na stress wa ware mu no kukuru ba sa finances ne enwoma nketenkete ye hu awade mu ye normal but edu sa state we na wo antimi anhya ho so ade ko wie ni okay enti ya na me meka se ya na empempi awade mu no ye gi certificate ansane akom no kamme me na me o man panyi ana metimi adane bibia ni a ka me pese awade no ke yewram a yenko iwram ni yenhwe stages ni nyina at the latter part na obohu se bia odo no afi de watimi agina sa storm ni nyina no then he am certificate okay. Because ama sad de we ma awareja ye ayad ye rampant adults just me hu de me nkase se aware ankasa no dan no na abusa se yenhwe sa awade no kra si ebeja ne be ya but I ade nyankopon so aye de wabo. And there is no way I am no me no you bet me one one enya you me no me no enti me ensai I ade nyankopon wonya dey mama yanko from ne nka ho no kwasem enti dia me kanya ne se edu sa period we ya ya wo se yetimi eboa ye ho ne hu ha wo enti ne se ya yensua awade ne yensua nsa ne yakotom okay ya be ko kenye ti Dubai enti ne papa me ma me kata so a na ye kwa no no ohene yanko pacho be naima traditional amen me chia madamfo enche hene yo awon traditional nyina wo 2 minutes mu okay me de chia me madamfo no kra me pe enche hene me tene so ama sore pia enche hene you too be your mind kanokwa been to detail chia na pa ana me nana mam kumba
Mame nyame ma nkwa wa na wahwe nkwa tenten mam kumba nche ana headmaster anta on a titi mi headmaster anta yeah Nhyira Yabako gate 2 I will KJT ya provisions for animal and chance ya josuo and fish for one mobile de yabam was see 1 minute yanko naima yeah abaya na play ayi cars bi wa ha na boy no so play cars bi wa ha me pese yehwe ho na yesua bibi firi ho naima meta ka sebe okwasia na mawade kunu okay yeah onipa kwasia na mawade twa ne nkwa na so yeah Nyankopon bo na wade no wa mo se ode titi nipa nti ebekun wa emane nkun na ma hwe boy ni play ade bi da na yemi hu tracks Daddy tracks ade ade gidi gidi na so tracks kidi yanko so oji obi adi hwe na hima ye kura de nti yi o nkomo bi ni yedi a ebe ye nkomo me mani da ho ene ye nni asempa na mekacho because me nkomo bi wa me ne mu nni okay ye won nkomo ye di sie ene won nkomo ye no obi di ene won nkomo asebe mpredu ya san ye gina ye kasere amfa nipa ne so ye onua na o yere bible so yere oda okukum hwe wa no eno no nye oba nko be mo oda okukum obi yire nti ya chena tu ya te ha na obi be ne o ka kire ni kunu se we light why illegal connection odo san na to adapa yeah hwe bema abaya we atumi aboa mu hu se de se no obaada abaya no oboa o ene wote ye tutu na afu ase se oba no ne force me de ekoye no nya ho na meka na emom se uyi obi adapa ana ne nakedness adino hwe yi bema na anya de wo ho esenka unu se problem na aba ware mu nti me kasa du baabi ana oba no me pacho misifo oba no esenka osa oba no on se oba on se do si play wa Mr. Dina na hu se oba no wabopo ato ope bema no wasopa no okay nana o keka me papa from no na mbisa se di nti no de ba thank you o de ba ha se yenka na bema ne nko no nko chi no anaso omo enya no sopa no se oba se ompewa ene ba ko ehun se na hema ensa na o de ko ayo 2 what begina ka te bema na se meba baby ahoma no so aye hye duro no ahwe ama mi kura mechanical sabo ahye ne yem oba no de not o condemn no oba no okay okay oba besia utumi on say so do hu ready for na ma o seti ya yeti ya wa nyina ayi traps okay yo me da se yankwa Ohemaa 1 minute me ko kejetia me akwa me ko hoda me ko Dubai me wo gina hoda nana ya brago otone mo pe mo papa akona na ya ho nana ya brago this say ka hwe me ka hwe ansa no meji bia ba mo aka hwe okay na de to so mienu nyame ya doma 7th opambo sister ye no e gina mo den e wo ba ntema wa ye nyina ye beko papa we dey pia we church ya ewie wa ma ya frame nti wonu se ono ewie ye de okay on fa ni agro nti ye ginam Ohemaa e girl no wahu girl wo ye kraka sao hwe oba foforo no wahu me je na sem ni bidi by the way woni be ma ne kasa hwe boy no say ye say ko winsa for mo ye plain boy ni kura akoma papa ma oba no ba ne problem no ene nsa no no na adie ba ko ma hu se sa wo do wo bia kata ne mira wo yemu no wo fa because wo ne wo ma na so kunu e there be edu me bia ho de wo beye nipa no on se wonim se be ma no nim so se boy ni bia na no so wonim me okay acho yanko kejetia eye awo ko pedi o kejetia ho me ko provisions for ni mu en chance ya josuo fish for no e shaba ho a monfa na to so mame afi we se wa pension me ko kejetia na me ba me do for no na de na we e ba sisia hello Ohemaa Nhyira na what to say Kako pa do Ohemaa me hoye pa yo na kejetia e to say we feeling it to say o we dey feel the koye pa so my na ye di no muti Ohemaa sa e we 4.5
Wow. What am I family from na me need nkasa na wo ma drink no wo mo so cho ma drink na and everything akasa. But obe and Mami D. Good afternoon. Good afternoon, me da for di. That's why I from address from because to mama ne to be anane ya hanina ajere bi kako ajo suoni ewe what yankwa aha Mr. Obama mo ane mame na say the Obama si ya no na die anu ode Obama mo da na chance o sa dia no Obama ya me hu bebre woni Obama ne mo amra ya e so be jina so akwa tia no e ti me so da ma no hia moa it's Mumwana, Mamma. Okay. Young call for Frost na Subakudi Abankwa weekend in the bow. Hello. Hello. I know. Mr. D. I didn't enforce Cotoday. If I saw Kaka make up on here, that man in the corner, Diano. That man and a bow of Mr. Mamma, Mamma, Bermano. Now I let one come home. Now, Mr. Sima, M1. You're not working. Yo, Medase Pa, a shower for me comment in Yanko. Why be him? Hello? I'm out to my card of one of the girls. Mr. Shaw, yes, Mr. Martha. Mr. Yetia, Mr. Kotoje, Quarter, Toto B, Yato Pedia. And I turn or can get okay. If I show, we are not with you. Our real no mutama emo. I mean, Shaman so my Nhyira. My many papa me no me nsa bi nkasa say me hu kotodwe koto. Ani abem kwan na yenko. Hello. Hello, Mama. You are coming this one. I want to na kasa. Yo, Mate. And then it's last 4%. And no kasa. Omudu na dia na uti and also there. Oka found. We can't do it. A fish. Okay, it's Dubai. Omudu na dia ya ni je ho pa. Set and you cake ya pa. Tiemu pa. Mo also enso Dubai. Ohemaa. Today. Hello, Ohemaa. Otonde one cow. Ohemaa. Yes. Hello. Hello, Ohemaa. What's a menka? I bet you one capa. I say, I got the whole coffee for him. Yo, yeah, I got the more every day. They have family connection for him. I haven't chow. For him, there. Family call. Now, Cassa, or Nyahima, or Yanahima from Tinenko. Announce it. So, video. Let me say, a drum for my in that kind. Bema no yam wampa. Yeah. Because girl no one say, or Donabroso. Yeah. Because here you know a panicho. No, what money be. It is also on the side there, no. What you say? I'll make a fish for him. Hello. Onya, first for him. If you are not so many first for him, about the casa. Nana do fee, Nana ya do fee. Instead of two at your window. I will also want to say our amount of the thing. Nana, hello. Hello, producer. Okay. Yeah, what if she is Shabama? Minim say on Timming, Jom dear, did then go on Saturday, or more pioneer money I did. But can you tell Dubai, dear? Me say, yeah, domo. Yeah, dom. Okay. Hello? Nana Memoaho. Hello? Nana Memoaho. Hello? Mommy. Mommy. Wadaru madena uton. Wadaru mame pato. Wadaru mame na me da face and cook for sausage.
Salmon, near dinner, I mean, I'm a woman. Yo, yeah, that's it. Mama, I drink, can be a catcher, and I wish I had about Mate. Yo, Edamate, you may be a mood in a sunny pie, a sauce Santa Mayani. Emma, so woman is a hole near Mabimo. It's the Mujuma dear mood in it. I won't be dear, and so your copy and so near boy. Emma will crown what our last who said the obey on Cosso, yeah. Afa. Emma and the hopper, and Yamin Tramopa, Mujuma dear mood. Yamin come on, no more. Amen. Yeah, that must say pie, Shrabanti, I do that dear. Firebrand and Chudan for anymore. I Hey. I'd rather have a connection for near conscience. Aha, no, more I and the wisdom, and I am now on dear to Kajitia, Dubai, and money, and I am on my Michael. Musa, Musa, my material, and my material for no say about lazy for. Because say, you are that dear, your Ghana month. We are going to celebrate the national. Not natural. Hey, we are going to celebrate the national, rich cultures such as Ghana, War, Asante, Fontaines, Ma. Eti, say, oh, miss one day, crowd much, ma. Why you not cry? Because dear fed, near who do. I drew Daniel lunch Ghana month no into kete asa eno na ba hu se medi hima ankasa me chinye beba chinye kwafo beba me da pa kan mu na che se me gine soro na sa na ye kono no enti ye ko Ghana month mu juada expect more from ye obra team no enyina nyankopon hwamo na me ensa no abo awie anesa eno nti free juada besi samre ye na mo atena mo so ne yetena da ma say mada gm bundles ya modeni atena ye da ma say p juada so ye beba Mr. Juada, don't miss it. 1:10. Brandi nyina ye ni jumedi nfefefe me din di Ohemaa Benewaa middle p me da say ye to aso kakra e wa ha sei mekwa homa no so na magye won so wadwe nkyere wa abonten mu ho na mehunu de won so dwene fa asem yi ho na masamba studio na fe ya round it up 03220-835-818283 03220-835-818283 wadwe nkyere ntiem na yanko hello Bacha Monsha Humana Mamio. Hello. Ohemaa, good afternoon. Good afternoon. Balebo Akwasili. Very sound for again. Okay, yanko. Yeah, in fact, Rahel. Na unim we nyina na waba de table ya hai. In fact, best way Jones on kana kumantini yem. No benya fence or buy fence or dono or not na. Rahel, what is up went by nyina Facebook. Okay, you see that say hello. Oh, me man. Yeah, Joe for quarter. Oh, me ma somo kufia se no tankwich. Oh, me ma me man wa bega phone na amoni adwuma na menchia ya hwefo ne atie phone na. Oh, me boni tell Nigeria ne bro for ma menchia omo pa. Oh, me ye mi aba no obetena se na okasa ofi se sabi ye ye tefige ntu no. Enu no betina beka se be ma ni tiri kodiga. Bema ne hwe no Michael no aduane na bema no aduane si wo no no oba na baba bedi na na de na ni agire so wa si wo mpe bema ni bi mu bema obeku a wo no 15 years before and no time ko obeku a konku e de me ka chem ni bema na se sabi oba so pe na ade no so mpe wo o ma na ni na no mpe ne nkwa no oba no nko ni be no mo mfa won ko so be gine nsa no chembe ko fo ba fufura baba be ka sa menene wale ni sa wo no no won go so no nyi ni sa na so bi no baby ama na so ni mu a no apo baby ama na so ni mu me da so wo mi okay me so me da say hello wo fazi jo anuje ga wode Mr. Boat maybe we be betia and Mr. Support Right but you between guys to the for what about I told you Nigeria broken my phone why that more about it me baby you give me must papa say mo be kan you broken me come about it I'm really ready with them
awole no mu tuya omunyai na omo mbetumi no omo onwale so o be gu be ma hu fi ten wonom sa ba be ma bia nom sa wo ba mpese okuma nom sa wonom sa ye wo kan be ma na jatu zo wo pon abere gedi ebi be ma na jatu je wo don yiri gedi awo ye ya mo fa so ya ko so pia dali kuni omni kan no bi a metiano amazing get market mo so ko da ko si o pa ya na bi na mo bi charwai magrao. Okay, me da say hello. Hello. Me da fudi e dey fafi. Eje wo so. Wow, this year on number 1. Asante be kwai. Asanso se ya se asante ma ni do afa mama se wa. Opo ma de wa ha. Etio papa tale pop bia mo so pa mo be na. O pa mo kama mama. Me de me ya ye oba na o so hu ni ma me no. Tabi ni se from there. Obi ni ho na asama ba. Why na ni agubie di mo gidi o ma pase. Ba ye mo bobo mo din bia na o hu no ma bia e kama. Na me fa sa kwanya we so ma tia me boss. No way asante be kwa leto je. Na engineer ke do ho de. Na ma tia don't remember the principal assembly. Okay, me so me that say hello. Hello. Na ya no ma question here auntie ya me to me fine hello unka we. Gaza ni na yo dasem. Ene e fia de dia fa fi na so do. Mate member. Ho so ya kono ti ni bright ele kakra ba ho tin ba so be na ha te kwa. Fa beja beg mama me ba beje. Oh, abrefi na uku ma ba kakra fi wo ho. Ohemaa Benewaa ma min chani evangelist na e fia da me fia ma ko kushi so. Until no big of what you because no boduma because you go foot you la na I said the open virgin girl e dey bia so no ho so na okurum ha the boss party show out and here o ma be wa he ya be me yedi no ya o it seems that the next be so I said you akonya be ma fufu bi because now no be ma kura ka se o so o wonim ne mere yo so ho enti ana no said in project na no come can be say you no can so evangelist me yo ye kusi e be tin da fasie. Yeah, now I'm going to make a credit of Asilia and a petition. So, to some black club. Now, young time by temple box of a party, and then for one take. You mean, you are the listener. Said you are the baby and the bear bob could be. And I would down a cock of fine. Oh, Casabi or Swallow, or Pontia Pacho, and said, wouldn't say, so more. Oh, the never have a day. I don't know who papa. And I do a business in your bay, when I'm a man to be also you. Once and now, etc. That you more catch no, Kevin, and Catanzano. I be more fan of force once and I have a man so. Oh, yeah, petition what it. You only give me that. Okay, men so me that say, my family last caller. Hello? Hello, Ohemaa. Me that for papa been patcho with you, baby, a free. One more thing, I do for him, Monday. Amen. When daddy came a boy. Yo, papa, it's you. Oh, eja kafra epa emame na no opanyine no a wodom yen bibi kakra se yemfa nko lunch no ye kase nyakopon wonhira no pa na onye no kese epa onhira no wose ma kamenum sem nyina wose me emunede yen na na se nke it's okay enti we de so otie ya dana se Nemu mechina unsambla bio show okay then I say eti Mr. Ajenim yeah that was say every nyankopon sha no nya okese adwuma na strategy na dey enti no why money na wa unhu ne mpese mechire na wodi wa woda me we show happy birthday Frank's birthday way damakoma so pa women's wave empowerment ba Janet Biney and na would me wish Janet happy birthday. Yakopon wonhira no pa no nye ne kese. E man nyina do na erade obeye wuyi. Sanso na una wo ye CEO awoda Abiak Pharmacy ano Efrima Lydia
ɛna Mali dia ya Mrs. Abiak ɛne abusua ne nyinaa wonum se yen wishe Mr. Thomas Mensah happy birthday wonum do papa Nyankopon won shiraw na wonye okese ye ko weekend obra we can never go without giving you our last words enti inse me twacho e de ma no pa 1 minute na yen sorry so edwo da be sin na ye ko weekend asana me ka no be chemusa mo keje tie Dubai otie pa o fe ni agro yo tip ma me kwan na me nchia Musa me free a beti me nka why yeah Ohemaa ye program we de bia me kan say ye fa bibi film ye ntie no kwa obi de beba na wo betie no say say me so me de bebre wo ho na ema ha ti de be kan say de wo beti ne ha no aye negative no no afemu aba aye positive nso a na wo de asua de ti free juada besi sa be de ye fa mu nyina no wo tie ye yare Ohemaa wo say program we ho sebe chance ne yenya ne yete ha se toda obi fro no so kana dwene a utimu sa manfo tie papa e fe mama nyame adoma kina eyi awodo bebre wo ho se wo kwana wo nom nsa ahwe wo nsa no mu ye aduane na wo bedi ahwe wadidie mu ye wo drive a hwe nyame wode ye pa ama yen but one hwe ya wo be wankasa wo be baka ko to san mu no kwasem okay don't drink and drive. No. But for no. No. Don't drink and drive. Oh. Don't drive and drink. Okay. All right. And then no. And then I'm baby program. Okay. The program na baby no Africa. Na nyo na ada so yi. This one from minim so baby ne. Until you be kon na de no. And then I'm baby. So. Naima. Me ka bibi a kire me maame ne me papa ne me nua no me ka bibi a kire mo ewi ase no ade bi a onya ye bia na ye o anyansa o de be kura ama ade no acha ma na ye fe aka wonsem me say asem ba kopo no matutu me say ade bi a onya ye bia ye nyansa o de be kura ade ne ye na de aso ma ade na ye na wanya mu fa so obi ase na yere nye obi ase ne kunu nye akanya nsa woni ni sa ni pa ne betina amana ya kono no wa ya ma se me na na hima wo se menya ese wudi kan bu ho fo because se menya na nka wo ya nka bitim ne me atena okay na me menya na wo nye ntini ye ntimi antena se menya na wo betimi aboa me amama yeye that's all okay that's all menya ya wo fa ba bi wo ha menya o be fa ba bi a me ka se me kire ma so bani bi ne yere me se wusi kunu ha adwene wonya me anka opo bre bia ka me fa awurade onim me pia na mesere okay e bia me ofia me muna okay e bia me nima ko homa bo e bia me muma obi a won te thank you okay enti yenu aba no ne yenu ama no mutime no mesere wa wade a wote ase na ye pa ka nyansa abotere ebuo nim dia wo de beto ho na wa yama na yeyi sabesi etumi ta da abo a wo ene ne tena e da abo a aye fe ni jata broni bia da no ene na ate abo akrampo yetumi ye ni yie de onya wo bewe wo obeka wo na nkampese nipa adwene dante ti dia na wuntimi nye kwasam ne aye me de be preach Sunday yanko the American say we should know how to plan our lives. Abrabona ye bono one na mu biara wo hu so nti sorry anopa hu say de me pese me yeni me sorry anopa me itinerary ma draw me plans me ko ha meye we me si me si me ma meye we na entutu nyoma nyina mom na nye futu fry na woni na mu biara because abrabono enye biara wo hu se ne obesi plan o daily life a ebe boa mo hu se ne obesi atete fie wa ware ne wankasa wabrabo na esi wiye eno nti ye momodin ase ye betimi etutu enyoma de atuye okay abusiafo fiada order fiada mpacho hanyekom ye nyampon mo ahwe be show no foforo msre mo eno nti no ensem aye nyina ya kan said na evangelist kan hwe ye free be wisdom, knowledge and understanding. So when ya sa na ma mi ensa wo adwumam
ewa wadiem ewa wawa brabo a wo bonu mpomu a you can make it nyanyansa wade ne ho awade nyanyansa makache mo amode odo me do no na ne bumu nwi na ne to se de sisisi wo ebeti wani so within the twinkle of an eye said channel oh sorry fiada ba ma bibia how wo de maka ne ho obema bi so de no oba idie na se kama enya no ne de ware o woni ne beda ba wie na de be che niama obaye no obaye den wa control situation no enti mesramo nyanim die knowledge wa wade ne ho te ase our is all about tolerance obetia so nkwase asem so na timi ware wontimi die ampa che woni abotra wontimi afei nanya ntiase ade bia na de ntiase ne nam pa chew nyantiase na sade e ka no wo kasa wukunu nye na wo de no ye sa wo ye de a ne obetimi aye ne ye sade evangelist kind se jata ko etimi dada nde ni ba fie be yen no e kire no se ma ne nre nam biem ono milk de a wo yire wonye jata obetimi aye ne ye wukunu wonye se bo obetimi aye ama na ye eje ntoboase ne nkakra ba de do ba bi na ya ba wo de obetimi agyae na wapre agye ukra enkwa forgive me mate ene fiada era masipi edu boja wo de na obeka che ma no pare dia na wo beka age na wotwe wote dem ma ne aka nsem nyina ye ne enko ne epon kakra metmi aka che ema nyina ene se okwa ware na se ohwe na ejana no wode na wonsuo ni ntimi num na jai brefi fa petrogum na endere na wo jaho ebrefi okay we num say no obra no omo nka ho me di Ohemaa B edwaton de no akakakra nti yenti free